Also, team, nti to the be on ma. Yes, with the news be on my elseko. And the news. But be no more. Yen can the crama ninsi a bit young managina muma sunjena bani rebecono near Cose Adea. So maybe that's my counsel for all of us. Okay. Yanko MMC when it comes to analysis, now I remember the gaga say many penguins and macanasem. What you say because I'm hypocrite in OC Jai. Now could you only have a pabidia or because also the three more thing. I like that person. Men penny am I Cassadi Panafia or you know. When it comes to analysis, it's very good at analysis. Say, oh, yeah, analysis now for Tomunti. Okay, Council of State. Now, yeah, analysis now me follow. The okay in album even Sebio Yankasia Mahine or you know from Wakai and Popio Free be expressed that grave concern. And I could you call you Nina so no Okanasa pepe. Unti a nearma or no can local government system. So we the framing of constitution no Yamera Kunino one hour train no what you would do. Forget about Rollins summoning a year and a woman in a former president Rollins in a constitution a mudopa. Omo yade omo dwene kwa achiri nyesa anka de oha bebre beba na mama nkodin komomra cobra mensa ka Dr. Eric Ifadonyina ewo ahoma no so na we energy expert enra yenyantie say governor Bank of Ghana governor omo chese omo suspend good for oil inti yenko na yene no enkonkodin komo emfasa ensemi eho Dear Waguo no and no one which are Sompa. Dog, good morning. Good morning, Nyamiadum Yahoye na wonso e. Okay. Yede nyamia se. Minim se adwuma muso ye boko. Nyamene mo pai bo bibia boko. That's it. Say ye frɛ wo waje so. Anopa de ye hwɛ BOG Bank of Ghana governor na ode aba say good for oil no. For now yen suspend it. Na niema ba kuminu bi wo ha so mo hwe no mo eye ho adwuma news by na ye no ye ntia se yenim se na nka ye adwuma papa anase ye bibi program bi a aba na ka beboa ye no eba ni se ya e de how bi ba na yo mi da se na mentia na Nkoranza ma ene Nkoranza na chia otifo and say go for oil program no abandada atwam no eye yura na do dam kwa de Dr. Baumia ban ene de bae na enya de boni kra esanse ebe boy ema yetimi sustain oil supply ewo oman we mu so behwa ya nhede enya oil shortage titu biada during the period of go for oil no na nemfaso titiro ade breye no ba kone se na se we and transactional court or the akodi wade afin so na esan bo reduce the pressure on the already hard to find dollar on our local market since unkoto oil no wie no asan aba be kini any traders importers are your competition for forex market akwa kutina compare dollars now they are koto oil ma oil no the supply is sustainable smooth all right but aban we buy na or say men kasa ban no for say auditor general and a better discrepancy to be was that transaction no na transparency any other day I feel so through that no my man incur some losses but honestly one should have more details papa dia yeah, which I can say also transparency enim no we who transparency enim. However, auditor general institution be a public institution be a highly credible. Me ni say Ghana ni be a be what out auditor general na juma ho anase na report ho. Enti say akwai be free auditor general ho na e ba idea. Me pese meji ho tinye na me ni say Ghana ni bia so atimi ade auditor general the report won't need that and he but senka omutimi boam details of what kind of discrepancies are ewo sa transaction no ma ankebe boa pa na me need that one in pipe one say fufuro bia
aban we dey ba no eno so ebeboa na sa financial losses a omo SIT say eno nti eka ho bi na person withdraw gold for oil program no sa losses no enkoso bi na ebe save o maniska omo the new arrangements bi aba na say go maniska ema yen nyina de yega no say o maniska ebe properly accounted for now manisika bia leakages bia nkoba o manisika bottom ma inususka bia na the oil no so the supply no ebe continuous and smooth like we have seen in the two then is a kobasa na ye better ba quality na the new arrangements bia o dia ba ebe boye no ye dey ejuma okay 90.7 FM yenim se sa policy anan hihye yi abandada no de bae na ochre se odi gold no kwa na waje oil no de aba na ebema se ye pe dollar e de akwa akoto oil no de aba no dollar no ye pa ye nya bi nti basa ma ye ho kire ye aban ya introduce ye fene se gold board gold no yenya obi a auto gold bi anase wo ye gold hu adwuma bia aban beto ni nyina obagi ni nyina obeto no de akọ na wakoton na wanye sika de aba wonya sho say no nti na mo pese mo ye ne sa no because we no we read we na mo kire say emun na ho yie san hye na bandada de bai ni mun na ho yie na we aban so joma na mama aban kire say gold ni nyina sami jamfi gold board ono ebe da no na yakoton gold ni nyina se ebe be hu no dodo no na ya san hye se na de be krawo ye na ba unyini se no ntina omo ebia omo pese omo suspend na ye no no giant min kan sa eno na midi kan no say o say old arrangements na transparency nim sen Adea nan ka be boye pa say otimi emma details ka say lack of transparency in winning and transparency any afen so financial losses are o man no nke no nko ma ho details ka krampo but we mu bia yen sanka then so no is there some company panante almost say financial losses so no any lack of transparency no nti and o mu ye free ho but as to say second motive behind it say we say be a bit me achieve we and also be no woman enti unini pay ya there the main reason or the bema no and no be gina so there adwuma so we second or third or even fourth motive behind it now an idea we need more evidence there we can say we nti and o yes nemum the other bed two dra say we nti na me yes no in the meantime I don't hear the bay adwuma na nyina twa akwa Ghana for o man no ye nyina ye dia won say ya to aba ma ban bi e de o man sika sem na ne sise nyina ache ne sade ba yen so yen koso nye watchmen yen so yen koso yen citizens yen auditors na yen so yen monitor yumadi foforo ye o mo e de abai na ma ye ankasa yen mo yitirimu nka enkasa nche o man no say o ebia wenti hidden motive wenti na o mo yesa ma ye mo yitirimu enkasa mo nche o man no ne mom yenye din ye do as energy expert wo de wo ususuye ana say the abandoned and introduce yes good for oil there wo no wo gidi ye say na e ya de papa oh yeah na ya de papa esan say so we are sa period no bia no yenya oil crisis titru bia ada and a report bia so amma say na say o manu sika sema na bibia but eno aso na masaya kan say auditor general ye institution bia me say be me den pa so o kan sema meje o makinye okay esan so over the years did the nyina me kora bia na ye ngo me besi na nyina no o me institution bia o me o manu sika sem so yi pa we papa ombeka we boni ombeka eno ntina asem na akoye bibibi amame okay baby a report no free ba no me respect o mo papa je den say me tu o manu awo na maka se bia asem o mo kan na enye no kore
na say medical kana ban fufuro nso ne hihye ode ba no what they said lack of transparency okay ewo jedada no mu no na free financial losses bi a ebaye eno ni main reason a wabeda na di e di akire yen enti say medical kana the card a we yi akire yen no eno na yen hwe emfa kan na de ebia ehye nsa to ba bi a ona na di no yenim enti ye kashe na no ebia na ntisa ebi so na ntisa enti in the meantime yeni ho evidence no de waka na yenye no ni okay na ye aso yenye audit system no ye monitor ye hwe se de esiko okay dog ye dance enti yen twen na yen hwe se omo be hwehwem awie na omo toa so ana se omo ntoa so no mbegyae kra no yen twen na yen hwe de beba chire ye hwe ni ni chire ye dance pa do Sompa edase yo mesme damase die waguo no eno na wutwa sompa enti Dr. Eric Efa Donyina energy expert na yene no akwakodi nkomo enchebe ya akokofa agudie mu nsem brother na wo so ti wie no preko yes enti na make say we framers of the constitution if you are another even in the constitution another aiba kwa na nso ye hia pai local government system let me tell you secret of brain him say once aban bi elu so I start the local government system you can track it aban bia and losses say be to aba no be we new obe lose from the local government system say komo ye smart enough one area e was say omo ye ipa nanado ni how onya in the local government system and yes any attitude e kan na because one na niam e was say ba assembly ho no na ema because na Jubilee House wo and I unso omo ye middle bed no den hwan sa obi anom che so miensa no bibia ba na bi so ntu ka toilet bi yesisi ayenwie kakrakakakaka bi ahade minim se bi wa ade na bebre o techi mo manwie sa middle bed for na yi for na ho be wura local government system man onya problem the first year no ade ebo anene se na aban ba ko no ko no respect local government no na owo nanim echen na na adomo de nti measures odi gu akwam na nu bi and as our market project here muhu ye eba as our market project didn't start with MPP pencil no a project or more assess assemblies no into your ratings here the moment into we and class am first one mo anya the second phase and amunya bia because ye ratings no metropolitans any municipal for no more strong no na techima account the techima di kan na the first as na bank class dia into local government here ba bia on sa ba bia ba no mo na ni ko because Ghana no I say on bi sa Accra ye Ghana ya Accra into the obey smart enough I'll be descend or be buffem no local government na be tie no mom kwa mwa ye adwuma no e be ye dense ye kwa bato so abetu no na abetu no abun say e can would monitor from now obia obefra ban so bia be hu bia na local government system there's a problem connection no and ye to abani we kura na say assembly members no hu say by Clyde Stanley I say unse no enye political nenso so ene nu ni be omo do maye unse e ko certain direction but you know said you what so na ho aka yi there enema miensa ane ahwe free MDCs and I said DC and MC see the Ohio MC one MC first of all see you be competent competence in omo obi o pa adwuma obi o good human relationship and e obi o no ankasa so no we discipline enye ba kwa o se yehwe na de ni begina connection so enti na me de sa mienu we say eka connection ho no e se enye obi o competent sa competence no o lawyer or good human relations and we discipline enye sa also near me koso ni sa even IGF ni ade kakra ba na uni obi discipline obey na basa on to be near because yes se bi se onuma na to be eben na de onya keto oba no onya kese oba nti se keto akra na eba ekwan ba so manage no wo hihye wo ne ma nti Nkoranza North for a period be no mo ye yomo ratings ya no mo ye no mo ye bi o na need first because of the yomo si show mo nti ya wan ye obi a oya administratively sound just we to turn in here ya there will be a problem obakra was adwuma na edwidwi fa na so the tosu to obi o skillful obi oni connections bebre because ono kwa fe na face no wabam na so we skillful nti said na kind onim se madam Lordina wa ha onim se honorable Ajekum ha onim se honorable Elizabeth of Sojare wa ha onim he is familiar into onim kwa ba so be boss obe wura ebio se me defa sebe bio ye papa abiam so a metia ba wura ha me defa wo so a metia ba wura no necessarily say onim obi
onim or ye skillful bro because or ye dexter or that dexterity ultimately will be connected ultimately will e brand ho ase ye wo kwan ba so ye gi ade ene kwan fa so obi on ma de o si kasa kroko obi ene fa ade ma no but obi on ma hu nanim a nanim monyo boko de o si wo de ade ma no ba or handle with that realm of discipline and some wording it is say and na ye you know omo hwe sa ne ma we ena ade na de mu za se na nanom no minim na nanom no omo ayi because constitution ne ka says ye ne or said the traditional authority no so no ye consider omo stance ewo nti ye no enye ye ne party oh in fact omo consult ahemfo no yes nti I know the any say the party because I was say my henenom any ahemfo no bi ye na no so nye just traditional keke but they will say you bia or nim dear wa de na e koso no ho as wo de na dwene ba or de ba makuronate me tumpon ade hu okrom ada bia me Nkoranza so be leader or selfish self-centered now mining na nakoma say dangerous ade bia bo battle gon conscious no discuss the bottom de obedi nko an hia no but you see any obi on the kurunda nakoma say se me bo kuro ni me nya hwe kura na minim se me ma minchiri ma me nana no ba no e ba benya mfaso wa ade no ho such leaders na now Nkoranza ye hia na ma kuro na tie tumpon and say omo ye vet na me de ade wa kwa meka ne say nipa ye be yi no a ye call rounds and no say omo pe no na me bo ma ba so the process has been robust ye ka robust out inside no ma anya na flat once a vet no be your my no omaye still na no omo sign background so aba be say ni say bi na ye hia and we make say this time nanamu input omunhwe ni pa because sebe panyi dia oten pa na nyini nyina no woka enti se ne dia ba down no yen se be consider nananom the people and afi party no so yes de ya omso part ne ye kasi ani na nyame adom oyi adwumawura ye nya nipa onim de nipa kurunda na kuma so nipa at least why owani so adi nso be buwa kuro no ye nyane se ode a ye na nyame ase because this time no ye wo chance wo hwe honorable Imano Kojaje kum wo hwe eye ye mame Lordina wo hwe eye Techima North mame oho ya zamien sawi se wunyo obi a one oye skillful now ye ne niam ya oh meaning said by the close of President Mahama and 4 years we no na Nkoranza ye nya baabi agina eye baabi afedi yakoma beto ye ne ma chen the experience now na me da okay Mate Nana yes sir on the good for oil. Good for oil no there. Media kura nye auditor general kura na e kan. Wa winning politics bia na unim MP NDC for betwam. Because good for oil Dr. Mahmoud Baumia baby. Or no propose ye or no champion ye man course. Enti no Ocean Samoa NDC in opposition omo kan fa good for oil ho say omo toa so kora de ye adwuma anka ye be describe omo so omo ye intellectual dishonest into no there was no better option than just to cancel it ena nyamia ye wo madon na auditor general na e kanti Bank of Ghana governor say was suspended intinese akoyete say based on your auditor general kanti and ya suspended but obi onim Ghana politics bia na onim say one policy a 90 back onwa so a omo ebetwam because ade a omo kasaye editiaye at ne implementation period no that put aside no me ayam nwanwa say good for oil yes na ye solution to ye kwan ye be for the benya crude aba oman mu no so at what point eka anase irregularities na auditor general eka no at what point na ba mu time na ba mu no die ne mass irregularities no eba ye nti na ideal as auditor general say nye partisan politics na all ye let's give a dog a bad name and hang it. Yes, I don't be na all year there. And you know, nka oma ye further details. But the way omo de abe hang give you keke say policy na program no na sinto ewo mu. End of story. Ema ho asem kan no
then to say they are no way for doing a canon. One way I'll be cassa the integrity of Auditor General. But Ubiasunim say Auditor General, one of the credible institutions are Yak Aka, Emma, no be Guno, no be Trum, because and this is also the year Juma. Then Ebe Kwama Dr. Baumia, then they have not been honest to Omwan Kasahu. Okay. Intino eno de na wa winning politics Ghana politics bia no na unim say your policy on betwam. Oh, okay. Na your policy on betwam because omonya ma akunwa so kura no mo kan say e bogus policy. Inti eno de adwuma enyo ba auditor general de no e na save wo mo ama wo bibi kakura unhunu sede a ubesi aka nti yentwema budget no mra na se budget no ba na yehu wo budget no mu ensem a budget no be kan fa ho no a no na be ma yehunu how to handle that issue. Enche bia be kwa kofa tip off agodi mu nsem na yeguso keka ne mabom but mamen ka say nenso presentation ho national economic dialogue e sha say enra enenso eto aso 2 days nti enebe ho presentation ra de course ye de bebremu nti mo nhye no so na ye kofa sports no ban so a ye ne regional communications officer de ma NDC amanko ne behwe enkoma na ye din sisi a MMDCs enkran vetin a omako ye uba ye bunu isi a enra no Nkoranza North Nkoranza South Techiman North nso so ekoe any other regions aka ye no be din komo na ya hwe eno so nti brother but then no so MPP for say omo ye the true state of the nation address omampani aye ne de omo so omo ye omo de the true no kre na papa e wo mu no ena omo bo ne ma bi so say nsem bi o ha president kan ya entisa nsem bebre sika omo say e wo sinking fan mu den nsem bebre omo bo ne ma bebre so omo say mahama o say dum so January 2016 ne dum so wa solve ba omo chese entisa omo kan nsem bebre ebrebe na se mo de 1 2 bi be nana good for oil the only ayewiti asebu NDC alternatives you can alternatives are there no mo de shesa there nana ko good for oil enye policy na e ho dada remember na ad hoc nche say baby eduru ye no na wo say entina na me bi sa Dr. Eric Fadogina on se say NDC for so kyerese good e wo Ghana ha nyina omo beto a be gold board enti bi susu se omunya sa gold ni nyina abedi omho MPP time no gold no me ka say na the whole year no omutimi nya 11.5 billion dollars eno kra no nye omuntimi njini nyina o wo mo de fefa baabi ni ade kakra no ayensa so mu no ina nya sa sika no enti se omuti gold board ase ko board ye na ye to gold ni nyina wo de kuntu bia ni ho betimi di kokko akwa manane je se aban nti oto nti gold yo mu to ni nyina ti se omunya gold ni nyina betimi nya sika be 30 billion se betimi di ayesa gold for oil no betimi di ayesa adwuma no on say what politics into na be den with energy sector no e bien the president mama ka say or solve dun so issue a MP before aba say yeah they say no so policy bi kra person wo sha ase kra project bi a ke betia boa ya obadwunu tutu especially for 4 years energy sector and they have not been fair with Ghanaians aduma the problem we have with the energy sector no broni be ka say it recur che say ekwa ebesia aba ekwa because eniema e de egu akwa mu no say na kan e face value enye yenya stancha yi na say no announce ye WAPCO or something WAPCO project no mo so ma wie and we timi aye ye ni firm energy system and ye ni that's a problem because be agigi eniema ni free no brother say yes brother Roman ye ko fa sports ye ba obeto aso fi baby e ujai no enti yen ko ne fa tip off no emra ye ba ye beto aso ha Sompa 90.7 Sompanie enyumunie, sompanie kasia monie, sompanie osopanie, sompanie radio nie. Ya Sompa. Sompanie enyumunie, sompanie kasia monie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba Sompa. Sompa.
die waguo no eno na wutwa sompa. Okay, nti ye kekane ma abum serebe ya yebe akofa tip off no abremu agudum sem no yebe akofa de abremu nti 2028 there will be not less than ka director ni na no ora na dia to ani yenti ensem a won from Shefa ali tudwa. I was a little bit surprised. President called me for a meeting. I met him in Manchester. It was a very good meeting. I want to know his philosophy, his future, what we're doing for the football, and it was very good. And I'm the first time in Ghana, and I'm happy about this. Everybody we focus for good football, for the youth teams, and for I hope for the first team. What we want is everybody has to take in his head. We have to go to the World Cup 26. That is when we work all together. I think it's possible. Yes, and no, I am some Blanson's technical advice or your friends won't for share for it to any man on pay. You don't some edit to Jadamatia for Jumadus Nagana. World Cup qualifying matches I able so for a performance I had done it, there's a technical director or reference with for Shefa Ekasafa. We have to go to the next two matches with very confidence, with the mentality, winner mentality. And we go home, and the players, very important, the players have to know when they come here and we go back. He's ready for his club. He is high motivated, he is fit. And nobody think in his home, oh, now I have to go to Ghana and the field is not good and the pitch is not good, the massage is not good. No, that is first what we have to do. You have to bring the players, have to be happy when they come here, and to go back and say, next time we win the next two matches. Then we can make a big step for the States, Canada, and Mexico. Okay, so I know some Blanson's technical director reference one for share for it to any man on prayer. Don't want some edit to your dematia for Jumadian. So, and watching I say, Obani, Ghana do one 8 year, more energy football, no title Blansons, and I'm for and saying, and I'm saying about the born in sweating teachers. I do know. Eja Blansons team na chi di ni ade na o message bi mo ade san no ja Blansons na chi na Africa Ghana for ina no o message bi mo na yentie sema won fa Shefa ade tu yanim ye tie Sompa. Our friends also supporters from Ghana. I know we are not very happy when the team go out in the Cup of Nations qualification, but please give us a chance. I want to talk to the players, I want help the staff, I want help the coach, and we come back, believe me. But for this, we have to work very hard, and again, when I can work, can play for Ghana, then I have to be happy. And all the players, not only this player now, all players in outside from Ghana, or the local players, good local players, have to hope. The coach called me and told me I want to come play for Ghana. And Ghana is a football land, the best land in Africa for football, and we have to come back. Please give us a chance, stay behind us, we are our 12th man, and we can do it. Good luck. Yes, I know, and some Blanson's technical director reference one friendship for it to your man on a don't want some edit to Jadamatia for Jumadians want to say Ghana for me now, Momwa. Na monfa mo support enter Blansons of Ghana chi na there's a qualify match I boni na no man team kwe na Ghana team qualify na World Cup e be so United States of America
Mexico na fe Canada ni no Ghana qualify na team nya fa ni na no nsam ana Adea to anim live on the show nya sam koto akra na away from Blancas yemfe ne nchire Kumase Asante Koroko asua onsan che ana yenuan centro ni bi oye adwuma wasampa fa monkran ara to dia so ne de ne wiemu a woye na de pefeza Kumase Asante Koroko support akasia yefe ne se Francis ya from Pondo do na no efe ne Pola enche bia no na de so to na nanu monsia do bra na nso atramani Kumase Asante Koroko ebo ewo nso ate wa Ghana Premier League man ni pabonfo bi eje ne nkwa fi ni nsem se ono de ne wiemu a woye ne sem owura no kopie mu wo base bi na sa base no kopie na chese chinye bi ko so a obi enso eje ne nkwa fi ni nsem no owura no ede sa nsem ne beto dwa na chese aye nsem bi a na emu a na akakanam se na do na no fi se ne nsem a okan ni nyina so obi antina wu ba nya se ano so wiemu a woye no de baba bonten ama korokokwa di statement ba bonten se safata se owan investigations awoye ne nyina no obetimu so na de abo police force na be a investigations so mu ye na tima wie pe na mu hwe ni ma ya de se owura no so investigations awaye no wotimu so na de hu evidence ni ade ba bonti eno ane ebo modin atwi ebe Kumase Asante Koroko omu communication director opanyi offense lawyer Safuduko ane ebusan so opani na wala sensa mo nsambe pate ana wa ko communication director Adema Asante Koroko no owo ede kafa ho yenti ensema communication director Adema Kumase Asante Koroko lawyer Safuduko ade tu yanim such you can say over report no so why you research no so why you research kesiye panya report no on va answer no kuma principle na principle no en some view the business the team we also no principle no the misbehave and cause of man we deal with everything no so we need to come with our out of the yanko which is no family obi ntia na benevozo a eboduma no banzo this is the advantage ne yem aso mo so so ate ni edo mo so afa yes intia no ayansama Kumase Asante Koroko communication director lawyer Safudu kuditu ya nime nano pai ya de wonsam ade tudwa de matie fo dwumadiem so no a Kumase Asante Koroko an yemfantu da sam de bi beto dwasa adesam no mususu se maame bi a aya desam abrante no Nyankopon adoma no yi ana mo ni kopie mo enso has arrested another person commercial with the murder of Napoli. She's a lady called Grace Siao, believed to be a girlfriend of the fifth accused person in the second case of 6 accused persons who is at large or who has run away. Brahma. According to the police, the lady concealed the criminal, Brahma, and assisted him to run out of the country. In fact, according to the facts, Brahma was with the lady between 4th and 17th of February. And she also assisted him with money and all other things to enable him run to Senegal through. Yes, Intiano, I am Sama Kumase Asante Koroko communication director, lawyer Safudu Kuritu, and my own Chilemasa, a post form Achi Ababa Wabia, your friend Graciana, San Graciano, Nan, no, and a boyfriend, and us and a country, yes, and Abrante furnace, Brahma, Susan, on a J. Poland coffee in so much as or the Abrante is here, Yaman, Sikakura, Abrantiano, and some Copiemo, our Senegal to us. Kopio la Côte d'Ivoire apose fon setmaka na nana pai ya de updates na de mamu awo dwumade so anya sam kotokra na egu so Kumase Asante Koroko na mame fon to das former circle chairman openya fon is chairman Kwaku Mponsa chairman K5 ana dia to das enwiemu a adesan santwani oye adwuma awasam perf fen sa wala no wo se waye ni nyina na kuro bia nim na okam obia so de
open the quiet investigations now all can we no this arches a one some buy no akoroko phone bri arches a good statement ba bonteno open a freco do company bi adi atuna ne say ankosrara wo munyama de asie no amananka no po bi a chaw yentenkyeremu a chairman K5 ademai wala te boa so mo ken na boa no ka kokra ni wo ya mo nyina no di asem de kwa kuti ya fa mo nche sa wo ya mo awa evidence o ko famra na evidence o ka ano evidence nini atabero ka asem no ka fa mo pa mo fa evidence ni sha no mi wa na evidence fe mi sa na mi nchi fa ba mi nya ka fa chema wala si wa ko ka asem di to pa chaw fa evidence so pa chaw. Yes, and no, I am Sama, former Secretary Chairman of the Makumasia Santukorogo. Chairman Kwakwam Ponsa Chairman K5 to Yanama. Ya don't some de Banti Osuza, Asampa from St. Johnny Offense Walaza. One Remudia for Poland, one who did a Pasabranche Lucopimo. Oh, base baby, a genuine coffin, some no rano, after Chila Chess, oh, painful your person, what they are chop about the Kumasi, as Santukoro paying for Nina, dear Banopa. Yede sansa mari tuja de matie for ewo dwade so anya sam koto apara no chi no obo enchire musa nanso ukopiem so menhia asante koroko management atonsa Adea fresh supporters nso omumra na omumaye cheso omumashiam na omontoto adwemfamfa kwen a league ebe resume no supporters ebe ko stadium akompoto mato no makama okoko heboa emfo yene bia ma na mpono okoko heboa obebe fi asumdwem yente enchire mu a chairman Kwamponsa Chairman K5 added to your name. The member supporters mean that the NTI and was your prima orgasm and by already, your press conference and the press work aside. And we actually Pavia, with the Cobia, or the advice supporters, already so and near to oh, she says, I don't know where supporters for me. That's about the supporters. No, be around and you run on that. Be around now, special one. The way the first one, Sanyamano, the Vinci. You are there, Penny Pagasani, watch out, you know, Master of Shabonia was the cat. Sadia don't say, neighbor, let you see what cry. It's Sadia, you put the fire anywhere, the moment of the yes, I know, and some Chairman K5 to an and you run online, mention management, no, Asia supporters, no, Jumadia Orinano, almost on the 2 money no mind, she's just an abia. Uko Pemo Stadium now, Helboa, Basabiano, and Tim Cross, no, Tima Bedufiasum, Jumnabi Piano, Etima fan of Pay, don't some attitude at the material for Jumadas, Nation CEO, open your fans, Kwame Chumasi Dankwadia to and say, I'm Santa Man, and I'm saying, Paul Free Muntino. Nutrition snack akra no nation 34 no omom ade boabo omo prepare kama me pleasure normal prepare na normal team a recover yentie sema nation service CEO opanya fansa Kwame Chumasi Dankwa ade to yani it has not been easy. Yes, training now matches, competitive matches. I have times affected players now as Abua collaboration so break yama players are now most injured now. Only now so to recover much on the team training now. We actively and makes sense so we have a couple of friendly matches to keep the boys in shape with team. Like I say, do thing in as much as the Kakarabano, so Abua some players are almost usually na when some nation almost see open your phone as a Kwame Chumasi Dankwa to Yanama, and on a prayer doing some Adema Mojimadian Sanuti, and it was answer Silano, answer a season the best at a Granamunia didn't come Mudi to Yanimiza, and what Tagasa season will league no more Pasamoje, not Silano Gusia Motagaza, Mopasamoji Legana, I intend some nations of the CEO, open your fans at Kwame Chumasi Dankwa. Added to your name. I don't know that's what I was saying. The league now, until now, the training matches to keep our players in shape now. And they are really very soon. I want to ask you to tell me. I am ready for the results of the league.
Yes, and no, I am some nation subsidy open your funds of Kwame Chuma sit down quality to anima. I don't know, pay doing some edema away from that young family and Chilem Sudan national team coach open here. Your friends are Kwasia Pionsa, a former Ghanaian international idea to him, sir. I'm Sagana Betimahe. Now, your captaincy issue no as a abator. Na Blansa scouting number nobody at the Bokudus near Jedia Coma Pate, Woma de Dayuba near the Abana near the Adeno. Say Betima service issue, no Betima Wagana for my Blansas at me assign Afan and to my Efra. Yenti Sama James Kwasia Maele added to any. I'm really happy that we are reaching at the end of the standard bar. And then secondly, I'm hoping that what I've heard is true, and we're trying to sort out the captaincy issue. I'm not in Ghana, I'm not Spanish relating. So everything that you say would be like speculations that we're trying to do. I think these two are able to settle because the plans that we have are all quality plans. And we try and sort out making sure there's no division in the team because without unity we cannot achieve anything. Way and some Sudan coach of Penya Fence James Akwasia Pia Maele to Yanema and on a pair don't some edit to the amateur for you. Later, Seba now Mamin found to the Sanuria and the president of the Ghana Football Association, Mr. Kato Kraku, Obama Eddie Blansas technical team name. Edomukopium or sports minister, Honorable Kofi Adams in office, I just say, Obomadian, Aquada Omadi, editor, sports minister, and Yansam Kotraquadia Tenisa, and Opinion Fenster, and the technical director, Mr. Wumfeshe Fanokao, and assistant coach, Fencer Desmond of Formo, and in paying for Opinion Fencer, Kato Krakono, a GFA president, a duo manim domo coach, sports minister, Honorable Kofi Adams, on officer, and as go to the pictures in the Chagu sports minister to woman I say 2 games I have ball match against Chad and after Madagascar no my Ghana every team winning a chance of qualifying to the World Cup because United States of Canada, United States of America, Canada, na fe Mexico, na fe Bibian so etima kwene Bibiano and so etima afendori to woman as Samson show me say kwambia so betima faso ama 2 games dia Ghana betima she na mpunetima qualify na World Cup so Canada Mexico na fe United States of America na Ghana tima kobie no umbenya say GF boss Keto Kraku betima ye na sa dwumade no matimi so na di kama sina bia Ghana betima qualify na Ghana timi qualifier betima bo ma Ghana goodie no enso timi so afano to apafra ni na no update to ya yegina so na pania DSC na latest intelligence abetna sina no pai latest amanonis man saka nya no odi atu enim live on Sompa TV, live on Sompa 93.1 FM, live on Sompa 93.1 FM on Facebook or like page na comment share as many times or share na union so nya bia ne bibia fan latest intelligence atna say amanonis some twaso de amane bibia no enso ngatima e find latest eba. Okay, you trust what the pay live for Sompa 93.1 FM. Abusia, Mami from Purusana, Jumadia would do the bro, O Quabrania, Amonane, I busy, papa, and you have to pay with them, that's for the Sompa 93.1 FM. If you move for more, no share, no for what the message, as for app, Panafe, then what man, the press to the way to the show. I'm a person that work on kind. Now, the Pachuco Facebook restaurant, Sompa 93.1 FM. Now, for no share, now to comments, the Panafakan can't know. Sompa TV, our YouTube also, no subscribe now to message, as for Parana Paberi Wujuma, I'm a person that work on kind, Rescanuti Quatano, Women Sompa TV, what the Quatano, now for what man try.
na bibia som na to konkai eno no pede stama wuto be peso pa na ma me fam to de sa ukocha si bobo kodeba chance bobo kono amanfo to problem na teacher si bobo konatam amani omo patcha sa Chelsea goalkeeper so buwa no se me patro standard na drope wo show already to buko toa afa Peter check that time no mo patro so de Chelsea bobo kona nay goalkeeper pen number 1 and mo Chelsea bobo kona e goalkeeper for Robert Sanchez Kanin was that kind and so the man bite to the book na Chelsea according to report I don't know Pemeseka Patasa Obo consider saying na me to nas next one one better man standing goalkeeper mutin the passer where you put enough for quality now what man that podimo and so the man Chelsea bobo kono na no pata sama I don't know pay master kote our Chelsea bobo kono patasa bright for goalkeeper you feel the part from broken I'm a patrol boy that the man bite to bobo kono star goalkeeper way Chelsea put a focus that's what would the goalkeeper what of goalkeeper free bright pa among first the quality to from on to be number 1 and from Chelsea bobo kono what's that another goalkeeper I'm not that podimo nothing no to manage Chelsea 4 post now another goalkeeper from Brighton I you for the battle from broken Chelsea put a focus that's what would the star goalkeeper and so to the panafe what about the podimo and so to Chelsea bobo kono report and not Pemeseka what to so to for me come Manchester United bobo kono o come Manchester United bobo kono so yeah Brandon Key and Angel Gomez more for the picture in front of Facebook so o say Kadabale Metropole bobo kono na me atumna sense next one me patro play away the control back kono here na wale Metropole bobo kono me patro Manchester United bobo kono wo monya pressure crowd don say compare so wo me the play away pa na for me say kan so to Manchester United bobo kono mom RB lives bobo kono and the tournament bobo kono nyina obo compete with Manchester United bobo kono for their former player Abranto for Angel Gomez Abru I was a kind and a little Metropole bobo kono and tell the reporter on the pay me say come you know what to we need to so what Metropole for the ten Martins should be menti I'm a patrosia Kermario Society bobo kono more for the picture in 2 TV so Sompa 90.7 FM now we follow now share and we Facebook us no fay what the message na pania kenkai and so tamanchai and I'm about to just a real man to bobo kono and ask na bobo kono and of Liverpool Bobokono on the competing for the signature of the Spaniard International. Also, kind and about your social Bobokono, the Martins should be mentally possessed, but patron determination clause, and a fifth of £1 million. When was Manchester United Bobokono already to Rupin Philippa Moriba cast to know for Rupa Morim or non their manager, as to Manchester United Bobokono, what they are two already to the Christopher Vivell, why a recruitment director, and Manchester United Bobokono, and say, obey your blunt away. To come on partner for the sweat of Mr. Kai and sweat of Manchester United Bobokono after another player already to Rupin Philippa Morim Bakas to know for Rupin Morim manager and Manchester United Bobokono I am Branton into the Victor James Osimhen the Nigerian international Osakai that man of Bobokono or Polon to Tamakala Bobokono the Pachuba Power in the near Papa and that's the Victor Classic Piasso already taken as to the Victor James Osimhen or the Branton as to the between 62 and 65 million pounds. And yes, car. No problem. Could a Pansana Prantia. You're for the Victor Simon over to the Pantano. I'm not the second. I have a Manchester United report. I don't know Pemeseka Patasa already to repeat the Moriba started. And I planted for the Victor James Osimhen 18 Comasina Bia Osimhen Victor convinced no one will stand by. Namia took this and said this one. The next destination. I have Manchester United Bobokono and team. Let me report on the pay. Pemeseka and on the patrol Italians we Akatuma. Jew for Bobokono. Wamote and lost Verona Bobokuni Chobokamino. The patron Bobokono. Now, my man from the play the day, and so Marcus and Nasta Brant the day, and a Catherine to run, and Pamata to Matana, and a 15 minus, and so to be Poco, and the Manchur from Bobokono, report on the Pemeseka, and Patterson, Namia to Nessa, Nessa Drew from Bobokono, already to the community Cristiano Quintoli, or your spotting director, the Manchur from Bobokono, or an improved from a Costa, already to the Tagobota, one permanent. Reporter of Pemeseka Patasa already to the Shafi Hernandez Cruz as some former player at the Emma Basa Boboko
penny for my consider to appoint already to the Chevy to come on Panafe on a some that will be and they are not patrol to front to Mokono and tell you report another Pemeseka. Yeah, we trust to Mustafa. Yet that's what in Kudaso make Manchester City to Mokoraso. Yeah, we do Manchester City to Mokoraso. Yeah, now me from to the most this is it. Manchester City Mobokoro, Master Niman Queen from Man City, me patrol players are, or man go under the knife. I'm a patrol of more patience, Sikai, Aquamotis, and just a good more from a picture and from Facebook Crasso. Now me patrol Man City Mobokoro, yeah, I want to for Rodrigo and then Cascante, Tono for Rodrigo this season. Me patrol, I want to Queen Tisia, anterior cruciate ligament injury operation. After my men from to the Sacrama, your fellow Oscar Bob, Sikai. Escort Bacano, already 10 also any Nathan Pantamanaka, also second Bacano, and after Bronte the thing, as well as Manuel for me, a county, Tono Feno, a year for me, and also Manuel Canto, also Sekai, at Bacan to say, Monster Temple for Mastate, air question or medical terminal, and what this is no matter my year, as well as Manchester City Mobile Patasa, I will form the Tano reporter on a pay, Meseka, yeah, went to my sweat to Mobile already killing Toko, Marcelo, Togo for the Togo Marcelo, your former player, also the Margama Tomokono, and I see a front of Pedro the reason when you are Bronte for the Cristiano Ronaldo, and a fan of four, also Gama Tomokono, now your Portugal and Brazil, and still a Ronaldo Mubu, and your free Manchester United Messiakai, and the Margama Tomokono, and their Ronaldo Diano, and when the issue put the papa, it would have been watching Ronaldo and Tokosi, when Ronaldo and I'm a part of the game. Or test up Riaman to Moboko for Pontia, your friend Cristiano Ronaldo. I'm not mistaken that the Riaman to Moboko and was starting for the Ronaldo. After for I'm a patromia tight, as for Gilman to Moboko, and I am a patron to the day, as for the Toko Marcelo, Tasova Junior Loco Marcelito, Tono Fena, Marcelo, or also Mountain. And I'm a person of Matuka, Bars and Penny Fashion Bushro, why should I Saudi Arabia for Yamia Tumness Destination, or up about time of Fan Plantia, your friend Rafinha, and I'm for ready to run Petal Fantastic Cooper. I'm a South two players now, one of my room of Saudi Arabia National, or more protected South two players was in the pair, one met to my Stanofe, or met to my Pachma, and to my pastor Mobokono, me patron China, me to Jassa, already to the house, get the flick and pass on Pinafore, and about to the Nibusa, Waboko Fan Plantia. For the Nema Tasnova Santo Junior, Mogida Crusade Martino, Tono for the Nema second master to Mobokono, I brought to the Cosmasa, Bass and Penny for when there's a Kamuja to Mutia, the Pastor Return, Nami Bessia came to my pastor Mobokono, the Patron from to the Buster, already to the house to flick, report on a pay, Messaka Patterson, when they convinced about Nema, now rival, our pastor Mobokono Mamania, was in the physical condition of them, after one channel Pronto, and to the star now what the personal players me I just said who is theirs or say kind of Liverpool already tell Rafael theirs and some and that's a plenty of Rafael or say kind Edma Estiblo for the star players way and then better commitment to the star no that's what that plenty you feel the name of Tasova Santo Junior mocking a Crusade Martino and some that is papa and then you went for some Presley Gado Masanya Santoka a Bay Toro Taratoro I let you come on to Mokoro as for the real Mokoro, and when you went for some plastic anymore, now me patrol already to the Calo Michel, Angelo, and Saloti Caleto, Tono Fenicalo as not the monitor, and the Margilman to Mokoro, already came Komaka, Yenti already to the Calo as not Tika, get back, 4 times plus 9:30, yet the tutor signal Sumapa, Yenti Calo as not Tika. Derecho a quién pondría de derecho a Sergio o a Lucas Vázquez. Sompa Vázquez. Yes, and today you already came as to the color as a lot in our Brantia, the Tenant Federico Santaco for Fadi Peter, Al Hakon from Paso, turn off for the Fadi from Fadi, my men from to the Boston, a Brantana, what to make to the number to a team now, my Branton, they are told you about to take the cast off the Nusa, so we're pro, Sedi Datio, and Obetamo, Obochuma to Margama to Mobokono, why ready to be to take a risk. I'm a real man to Mobokono to qualify to the next stage of the competition. I'm a big person that to make also Tamar Gilman to Mobokono, and non Patrol Ramo, our Gilman to Mobokono, so yeah, Gilman to Fortune Casno, the Patrol Way Squadra, already to the Calas Naughty, the near Preston, the Betama Parenti, against Atletico to Mobokono, already to the Taboo, Nicola Macotwa, Tono Ferry Tibucotua, already to
Frederick Federico Santiago Fanfani Peter El Hakon Tonora Frederick Fanfani Raul Aceso Antonio Rudica Fernando Mendy Brian Diaz Antocatal Aurelio Tumeni Tani Antonio Camavinga Capina Mapinda Salmi Tonora Fede Tono Camavinga Rodrigo Dicos Kylian Mbappe Noten Jose Pastayo Oliveira Vinicius Junior Tonora Fede Vinicius Junior Mepatriente Vinicius Junior Kaka Elson Ewe TV de Sompa Rescado de Koda now Oba enjoy Sompa Ewe de Koda de Sudi Yente already day and Vinicius Junior Kaka. My dream has always been to rent this place. Now that I've been elected, I have a history. I've already won, and I can win much more. I can make my mark in the history of this club, which is Junior. Now me to my pub 9:30. Mubati way and ya would do the play and ya some good talk already didn't take cost Simeone Pablo and Cholo Gonzalez. On also I am money to let's come on to Mobokono on also Yente Kakaway. Yes, and already didn't take us to the charges. No, trading a more year or more paper against Real Madrid. View to the team Venezuela 9:30 at Sassia full time tutors. No, yeah, remember now when you say I brought here for the Frankie John, the player of Sakai, Alston, Emma, Basta Mobokono. Now, in terms of UEFA Champions League, one 49 matches, and we 11. Also, I quite to my yes, Alston Mobokono. When you say Frankie John, and go Bakukura, and when UEFA Champions League, and from a Basta, and Ayas, Alston Mobokono 2017, and we're making it debut, and when UEFA Champions League, and my yes, Alston Mobokono, and I shall go to so a long last obit me, and you go against Benfica Mobokona, or Pocoto Rudy, and Angelito, Angel Fabian Maria Hernandez, and Fido de Samprota, Tournament for Maria, against Benfica Mobokona, and yes, a good talk crowd, or my name, Yao, and do Boate, and Papa Tuaso, no bomb be patrol. Yes, a good talk. Or mine in a punchable, and to be Patuadoroma, or mine in a panel. No one will figure out, no one will TV Nata, no one will Facebook with a sweat to Mata, some permanent 3.2 of them. No for no share, not for what to message, and so up on the Patana. I want to down, not to imagine you are the day and a product George Boate. What I said there 1 week. Now, the patrol Ray when you play because Namia Tuba, I want my foot at the patrol and number pen. I have 4-1 and number 1 week. 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkanesian Bank Dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana wo mo ye sciatica expert. Hello, Kofi. Mabedu Nkoranza o. Na maye wa kashe wa me hunyina sa. Onu ya mani abre. Miniska. Timi imagine senka bedu na nka ma Fidelity Bank. Na makoyi cash kakra to me ho. Na nka ma send this cash so kakra ma kosia. Enso me ba ye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mo mama ne zumi rubber bia ye se cash ni ho. Oh, se wo senka o frementem. Hwe, ma men show. Bisa se o pe Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. E honko a. Ene ye yisika. Esan send sika dodo bia o pe. Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem Oton Richard Cars and SIM Cars. Oya transfer and also register SIM Cars network bia. Hey, oye we nyina. Hwe, na yesima wie. Bojibo nko a na Fidelity Bank and Eco Bank agent e won Nkoranza ha. Se ubi account, o send obi sika anase ukojiska e dey free Eco Bank anase Fidelity Bank account mu no. Ko Bojibo Ventures. Emfa ho ne bank ya obi save. Obetumi send this car
mano e wo Bojibo Ventures. Oh wow. Yi situation no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wo adinkrase. Edwa abonsan no nchepe. Me da se menua. Fre Bojibo Ventures e wo 0248 089 463. Bojibo Ventures. Just this word, no long to know that I need your help. And no one else. Ebia me kwa ye fra ade ba ko pe na mehwe ansa na mahwe bibia aka ho eni de kwa e wa ye fro na se ebi mu de ye more room for improvement nenso the last week me ko hu ne ye die e excellent on point empanyini se etu nya tiginafo a e na ebo na bibisa otiginafo no edi ba ko pe no bi aboye who knows tomorrow services enti say ye ordination naming ceremony who knows tomorrow services birthday wedding send off who knows tomorrow services owonkonwa canopies money box any mattress or the man who knows tomorrow services otwa video coverage osanso ambulance or the man na kai say wo de hye no free ma obefa na komochire abra onje hwe mechire free ambulance servicing na say yo no drusu na okoyi wo de hye na ba baby a ode beko bia no ebo no da fam kra enu achi no who knows tomorrow services emagosia abra ensi hu bia ni hu mechire interest free osan wada ka so to bia obetimi da wo de hye no na wo de hye no mo banyam enti sa wo de hye bi ka ba bia ode no beko mochire na assign the number ebra yi na druso oye funeral decoration ni wedding decoration in an ultramodern style. Who knows tomorrow services won Kransan Kwaben Menofo jinamba yi na wafre who knows tomorrow services it was 05527893776 02490113999 and 0241848936. Who knows tomorrow services we serve you better. Afiwei any ne di menimi nyina me hwe me office ne adwuma mu ha nyina deko na me wie nso a me toa so akobifi na makọ transform me space nyina na ampa wa hu a obohu sa ade efe minim se ato akoma so na woni me nyina dwadwenkro se tisade a be ka me ho na yenko Tony Deco Trends. Tony Deco Trends. A wall sticker installation, POP installation, inner and outside painting, POP decoration, room designing, room decoration, and reworks, and blank curtains installation. Tony Deco Trends. A Chakwan, Nkoranza Bono East. Your number is 0245 232160 0558 129499 0539 628289. Tony Deco Trend. So fear no adwuma nyefa nefiwa. Kwame Senior High School empenisi ufri insokochi bie twan yachi kofa kontonkroma su kuntumfidie na wo de kwae bretuom ahoma chamfo mpobo unyansa pono a eyi ehuni ahan ma yuo ni atwe yi achia wo kwae ase enu nti awofo ne ahwefo semusan Kwame Senior High School ho a ene net se de wo de kantia konsuo na de so ne yesisa Kwame Educational Complex ya a free crèche nursery KG primary any junior high school no and na say de wo de senior high school na ka ho no eni nyina ne say Kwame Educational Complex for no yade enu ti Ghana Education Service edi ku ho pa na won hyehye pa wo de bie senior high school yi enu ti na wo sha mansa nyina bo se wo batro e wo Kwame Senior High School a tertiary straight awofo ne ahwefo yi mo bisa na nyankopon adomonya enu ti ka ho na admission e koso adesuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no ye general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie chenso woje won one mo hostel facility ma won e free chichiri any benchre na eba no won senior high school abrosan no dia o ko bedo adisua keke Kwame Senior High School a chirechirefo na benki tesuahunu so wade chirim na wonim na poso a wo be kirew ama wo twa wase no simple Kwame Senior High School won Crescent New Magazine Techiman Road ofri Kwame Educational Complex pe na wo ko Kwame Senior High School ana afre won 024-887-6028 and 0553-959997 Kwame Senior High School Center of Knowledge Sompanie enyumunie Sompanie kasia bonie Sompanie osompapanie Sompanie radio nie yabo yaba Sompa 90.7. Okay, Sompa 90.7. Adea Akye Abia so ene akasema no enso na na wotwe abo. Yankwa homa no so nkonkodi nkomo. Mustafa Mohammed Regional Communications Officer at the NDC Amanyuku no owa homa no so enra ena se wo hwe wo mo a omo pre
DCs ne MCs no ebinom konkran ekoye interview nti se wo hwe me list isu dia na Nkoranza North, Nkoranza South, Techiman enso so ekoye ne ada constituency a ekeka ho amu etimi koye na yenko na yimisa no se so far enra ekosen na omoye nchiremu die waguo no eno na wutwa sompa. Okay. Oh, too bad. Sompa FM line no a drop nti yenhwe na yenkwa homan so na yene Mustafa Mohammed na sere medin kan mo aso ate no eno na third match na omo koye no ya tebubu amanten Kentampo North, Kentampo South, Nkoranza North, Nkoranza South, Pro East, Pro West, Sene East, Sene West, and afe Techiman South. Enra omo mutimi ko nti Mustafa Mohammed Regional Communications Officer at the man Andy Samayeko no. Mustafa, good morning. Good morning, okay. Yeah. Na apomuti sana pay. Nyam na dum. Obo de de na so ache. Yo. Ide was. Obo de ase. Womu amope MC ni DCs ahoro wo constituencies a medical dia tutudwa bi de say atebubu Kentampo Kentampo North, Kentampo South, Nkoranza North, Nkoranza South, Pro East, Pro West, Sene West, Sene East, and afe Techiman South. Enra omo konkran ekoye vetting na eko sen yo amindika nchia watifu na kitilo nchia na wati na ukonya rapa Monday March 3rd 90.7 Corona FM. Everybody. Na say no entimi amasoso na mumbono region which is 4th March Tuesday. Eno mum na course nra. Eno mum na course. Da no fiada na hafu. Eyo omodie. Okay. Lanka bunis na sanka ye na ba omodi de bi course. Yeah. Endi na make no say de ba ene de nanka ye nra. Ene na senka bono is ye de. Endi na say bono is no abehye ene na bono region mum eye no nra. Oh, okay. Okay. Enti mayenhwe sa vetting yen because yenim say regions no my ye ya e ba na say na fe de say ensan koye bi won kran da afi emremre bia sa na ye no. Okay. Yi edino free Sompa FM regional level no edino kodu national. La national so atna se ayo modi e tumi na nkasa no ekura is excellence John Dramani Mawa on e de me tumi no ba pono ho kakra no de ama na nsimuni ewo district no ana municipal no ana metropolitan no na ni pana atna ho porque ama no nti on e de tumi no be ma no nti e ono so ohuni pano ni suban na honde ni nimdie nipa no ono so betime gine mu amame ana ansa na odi timi namba nti mo original mu fi se asumesi ana opentin ose fata se on fi president nemu awo mu mansiri mo no ono se so nim bibi kaka ono eno nti na kanwo enkonia se yetoto sa nipa na no ye hu se ni ye kafa nipa no no presa na okay. Enti we yenim say region de ya na ye regional executives ne party mpanifo no bi na we no hwan mon na etna say yes interview no yo admedia local government ministry. Okay. And say local government act no district assemblies no local government and chieftaincy religious affairs afi. Ayura Honorable Ahmed Ibrahim and a Daumano. On also the name Dino, on also a pow, about some Bajoku, almost better than no matter to a month from. Nipami no efriju, Jubilee House, Yema me Valare Soya, and Uniaba Conso, Ekahon. And our party no so Nipami and Sa, Ayura Johnson, I say don't get here. 90.7 FM. Eura Fiagoquiti and a penimba.
and our parliamentary select committee and so in the design it away and a better as no matter to amount for no. Oh, we are not chairman of the committee. No, what done in the panel was there or born home in panel. Oh, no, bit Macy, His Excellency John Doman and Nemo. Media Minister for Local Government. Don't know, said the opportunity, His Excellency John Doman Rama. His Excellency Science here, actually say. Apply no abattoirs in the panel. The bonny dean, so no, not my insinuating. On the down on our own His Excellency and oh, okay. And then say assembly men so well, Cotono Saba. Neagina too. Into process, say, oh, okay. And the next say, Friday, no, not the whole Ghana, no, a chassis. Maybe a chassis, then I'll any a Bruno or Chokra. Out Ashanti region, they can't call it. Western, near other regions, Africa. In Tibrano Swan, na your board region, no, and Kaya say, it does see no Baba. They say, Northern region, Napa is Napa West Squad, the Munyan T data or more mobile. Okay. Kisana, Kuni say, now to so. Numa Ben or outside Jubilee House, no so Dawson. A business economic forum, a chassis and rama. A business 6 March and say Ben Akye. In a programs are as you see a business so budget a very business. In now for any amount for it. Oh, Yama, I paying for no so. The General Secretary in National Chama, oh, but that vetting committee, I don't know. That program CBS some that program the basso vetting and muscle. This is like this already. Oh, okay. I'm reading a very next week using also. Yeah. Vetting to me also. Okay. This is regions no. Okay. And most of Nipa 3-3 na region 4 picky or mono. Sa 3-3 na sisi omu konkan yes sir. Apart from Nipa Mian Samo, in the region, we are after vetting no. Hello? Hello, Mr. What's it apart from 3-3 no? Apart from Nipa Mian Sano. Let's say, yeah, vetting we are Nipa Mian Sabino. Menase public opinion. E binomo anti omo se bien tina ya poto to omo a omodin am mechanical miensa na edi omodin 90.7 FM omo musu se omo bo omo modin yi pa na so bia vetting committee no ba ko mi ne bia nko yi nche no modin an decide pani bia no se the party sanga ta na kwa ya ji no penatum se se ma o sa akonya na o timbe prove ho o timi bana o betimi be down way say the correct niene wo no sana o pese national phone the more of ba buni ye nipa mi asami account go instance we nipa sin eko and me say the CIB enyi nipa mi asami no ho so bi ordinary card ba bia edimo bia no e de di me ka ona no sia to. Oh, okay. Oh, okay. Ma yen now say nti yen hwe nim huebe ending of this month, which is March, you know. Na ye be hu ye MMDCs, you know, at poster na. Ibisa na ye. Okay. It's a register also. Okay. Na minim say local government be twa ma ye vet ni na across the 16 registers sana. Asha say ma appointment na na say as and when say vetting no appointment so the course. Okay. I don't know see. Yeah, appointment. Oh, okay. Mate, ye brain tin komo pi ho nyame aduma brace me be san to aso. Ye da se pa Mustafa. Yo, bes me da se. Na men kamo. Die waguo no eno na wutwa sompa. Okay, enti Mustafa Muhammad regional communications officer edema NDC amanyoko no bunu is ena yene no akwakodi enkomo no sabre ye koye presentation national economic dialogue enra ne shase 2 days intine enra ne na yewo 10 key
take away from President Mahama address I wumu I no so ye de beka ho na dia bronti nana sabre ya mekodi de nana o ahena akwa kudu screen ni mti menko na 90.7 FM koma no akwaba soronko biem sanse ofiri baby do a transition ofiri baby no akwa kuduru baby nti mensan koma na akwaba na okay nana akwaba biem yeah right only a different place okay yo enti and I will say yeah head and national economic dialogue course 2 days okay shase nora e be wi nne na omampani Mahama na koka sase okay na nensama oka ye no nsama po edua e won nsama oka ye no mu e na ye pese anope ya bobo so kire tie for fi se you bia na bia wanya adaje de na ne adi economic forum na chi yeah enti no na anope omampani Mahama nora nsama koka na forum na se nsem du ai wo mu a e wo sa tie for te no ho ama ne bo e na anope ya de 10 key takeaways omampani Mahama kasa okokasa o na ye benada enti ne ye monitor tew na yenko ye nim na because bedwam dwumadi enti no nipa bebre ko ye security couples no omo nyina eko program na se ebia ye hunu se omo ewo hai enom na sadia ye nyina ye nim no enora na national economic dialogue shase ewo ye man yi emu eye na nu dwumadi enti sa na nu dwumadi a enora shase ewo ye man mu no enne ena ebewie eye dwumadie no ama bibia atumi aye kama ewo ho ede ama ye no enti no emunsem ena ye de bana baso wo enkran ba bia ye ho Accra International Conference Center honomo ena National Economic Dialogue no koso ewo ho eye Ghana manmu enipa unim oman sikasemu entotoye no wo na yaboa wo manu a wo ko kyera adwen ama ye de siesie oman Ghana yesi kasem ohawe ewom ene kwan a ye befa so a ye beko ye nim no wo na eko akosiesie oman pani John Dramani Mahama nora okasa wodumadi na se no humfoni bi ena ye de ato ha wo hwe bie ena orona no ye kasafo a ote adwamu a okokasa ye na nenkasa ye mu no okire naban ani suade huna owo edema oman Ghana yisika sama atrape no kwan a yebefa so a yebetumi amanasi ne nadaye mu epiem eno ya de a okokire di adopei wo hwe juma presentation ayeye ya nenkasa ye mu no ensem du a wokan ye no ena ye nti we no yebeto ne din se Mahama nsem du ewo economic forum ase se usua bible kwa ekira Yesu kwa asemia na ase no okansem so ndi e ka se Yesu nsem so ndi we ye Mahama nsem du ewo economic dialogue no ase enti de edikan oye nanano ahema fo nso ye frɛ omo nyina ema omo ba dwumadie no ebi because national economic dialogue enti no ye frɛ nipaku ahodo na minim san ko achi na no he right my bit you am say osenana Ibrahima ana am say we need to chire ai ne enyo no a we are no oboduku no wono a Ibrahima no ai we are basically nkranfo ahima for no ena obofre ai ne ewo ho enom omampani Mahama na sam edikan sem du no de edikan a okan ye wo mu enie ose sai hyiamudie na nnora omo hia enne no bewie no enye ni hia keke se bia ye koye bibia ye yoma menhwa ade bi na ye kwakoye ena enye se bia oye campaign okan se oba obeye economic forum nti ena waba odi sa adwuman na mmom eye nhyiamudie bia ye ko gina so ede esi gina ye ehun se ye nyina ye wo asede se oman sikasem no baby ato apie akwa koduru no ye betu break na afei ye be hwa se abayechi
na yaba be sha ase biem akoye nim yatutu yanamo said ya eko na aboya ma ye nyina Ghana ye pese ye hunu no ye nsa atumi aka eno ne asem edikan a enra okan dwumadie no ase asem etoso mienu a okan ye no ose na ban no ani suade hunu pa kese na hiade kese ne se enema ema oman enema kese a ema oman sikasem toto yie no odini nyina betoto yie onze wo hwa amamuomu a yewo microeconomics ena yewo macroeconomics micro no ye niema nketoa ena macro no ye niema kese a ema oman sikasem toto yie o se na ban no botaye pa kese ne se obema saa niema no atoto yie ewo ne kwan emu na emu baako ene se obehwa ma efi na kuroi oman no sikasem ho nhyehyeye no yewo ho ntotoye a ye frɛ no public financial management no ombehwe se yebedi so pepepe yedi so a se sika no wo se yedi sididu a se yedi ema peswa ba kokora beto so wo yesa wafomra indie se no yebeye fiscal discipline yebedi sika sam hwehwe no pepepe se budget ne se di sidi ba ko a sidi ba ko na ubedie na no kra ye hwe ne mu so ubedi ama nsesa aka na odi bi aba eno ne kire se ye fiscal discipline we ni ade a esi na de so pa opese oye we ni asem etoso mienu a oka ye ewo nora economic forum na se ena okasa fa the state of the economy no ho aha no mampani bahama ka se ebra wonya ma ban mu nyina na onim se ye sikasem no ohawom nanso enuanom hawo na ewo ye sikasem no o se etise de yetu amna donko na ye de Ghana man ye sikasem no akwakotom no eyade a ye duru bunumu enti eno ye tebia oba akonwa so waba abehunu efa oman no sikasem ho even though no onim se sikasem no ohawom nanso oba ye ne waba abehunu no esonkura chen ne ana onya maaye no na ohunu na enunti ena ye sanhwem de o se be ya emu akwansidie nyina ohaw bebreba twe Ghana akoye se yede ebo kakraka asan ye komu na ehim ye no obeso ni nyina ano ewo eho enum eno so ya asama oka ye ewo ho enum enora ena osanka bio se ni ayenamu nyina ya na yepewu ya na yakofa ama ye ho efi se how na yenamu no enye se ye da sori prekopa na ye kan se Ghana man sikasem atrape na bi eye niema enfiemu afi ba ko betwam afi mi no betwam afi mi ensa betwam ye ne na musa ene de ye duru eye etebie yakwakoye ye ho te se aboa pete no economy no management sa na yaye no se nsuo bo peta na wakae se obesi ne dan ne honko a na waporo ni ntaba mu aka se o nsuo nya ntoye nti ma ye ne na mu sa na economy management no akwakoye aban no ye ohaw no ba ye mpe ho bibi o enye hwe ye ntwen kakra ye mobi nka ho afei aban no beduru ba bia na besia bo atre aban no siase wa mobesia ontumi ntena obobesia na onwene ho anamon bia otuo ewo man sikasem no wonhwe hunu se otu sa anamon no a nsunsanso ben ena ede ebeba eno na te ya ba beduru ba bia ye duri ama oman sikasem no yato amana donko emu ewo ho 90.7 FM okan ho no ebi ena ne nkasem wosan kan se eyade asese no sebe baakofo nsa entumi nkata nyame ani enti no wabai abambe ne fom de obetume na ye wo ankura enyuma nso no the private sector no abambe hwa mo mo agina yie enema ese ye de toto akwa mu na ebema private sector na agina yie sebe ya wo mo benya ahode agina so atumi aye adwuma de aboa aban no ama wako enkan no wo se eno ya ade a oba isese oba behwe ho pa nti entotoye bia ese ode to akwan mu na ebema enne papa ewo ankorankora tumadie mu a asuma no ni nyina tumi apie na enam sa ayo so ma eye ye ka se
private sector no ɛhɔ na ɛyɛ mpuntu fapem no asumi abamu saa na sɛ yɛtumi ankorankora nnwuma no ɛbɛyɛ mpuntu fapem a ɛno mu ɛna ɛbɛma nnwuma aba na nnwuma no ba na afei nipa dodoɔ na ɛte ɔman mu a yɛnya nnwuma nyɛ no yɛnya bi ayɛ ɛwɔ hɔ ɛnom afei ɔkasa sɛ ɔbɛhwɛ corruption ho asɛm na corruption ho asɛm a ɔka sɛ ɔbɛhwɛ no ɔse sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtu kɛtase hyɛ ase nti no yɛbɛma government procurement no ayɛ adeɛ bi a ɛmu bɛyɛ den kakra yɛma no mɛyɛ daadaade yɛma no mɛyɛ norm nti baabi a wobɛhunu sɛ yɛyɛ procurement biara no na wohu sɛ afa mmara ne nhyehyɛeɛ ne mpɛnsɛmpɛnsɛmu mu na nyɛ sɛ bi a mmara no ma kwan a sɛ yɛnyɛ procurement nti wobɛhunu a nipa no pɛ korɔ no abɔ a na yɛahyɛ de akɔma contract basaa biara wobɛkɔ akɔhwɛ mu no yɛnam contract no so awia ɔman no nanso ɛsiane sɛ ɛfa mmara kwan so nti no wontumi nka ho asɛm ɛma no nyɛ yie ɛno na wɔka sɛ sesei saa adeɛ no ɔmo ba bɛyere mmara no mu pampee na afei ɔsɛ contract a yɛde aban contract bi a ɔmo de bɛma no ɔmo bɛhwɛ sɛ contract no koraa no ɛtra mpɛmpɛnsuo bi a wontumi mfa mma enuru mpɛmpɛnsuo bi a wontumi mfa mma na ne nyinaa mu so ɛbɛhwɛ sɛ yɛ sika a yɛde kɔ akɔwura mu no ɛbɛba yɛ mfasoɔ ɛyɛ adeɛ baako a ɔmampani kaa sɛ ɛno nso ɔbɛhwɛ na wayɛ ho adwuma ɛna ɔkasa fa bank eguguyɛ no ɛho ɛna ɔka sɛ nɔkorɛ paa nyame ne nipa anim saa bank a yɛgugu no yɛanwene ho ɛna yɛgugu saa bank no na ɛnam ɛno ɛso ama sesei oba bank adwuma yɛ no mu a sesei bank yɛ adwuma Ghana nyinaa yɛ ahɔhoɔ dea Ghana for ma na yɛtuma bie bank no ɛnɛ wɔn bank no nyinaa yɛgu no ɛnam so ama nkurɔfoɔ ahwere wɔn adwuma ɛnam so ama ne nkurɔfoɔ ni gyidie ɛwɔ the banking sector no ɛnɛ nipa de ne sika akɔrɔ kɔto bank a na usuro sɛ wanhwɛ yi a adeɛ bɛkye na aban aka sɛ magu bank na nipa ne sika akɔ yira nti no ɛyɛ adeɛ sɛ kwan a mfa so mbubu bank bi mmerɛ bi atwa mu no ɔmo anwene ho ɛna ɔmo di saa adwuma no ɛno yɛ nsɛm baako a wɔde ɛto edwa ɛwɔ hɔ ɛnom ɛna ɔka industry ne kwan ahodoɔ a yɛbɛfa soɔ ama ɔman no atumi atu mpɔn ɛna ɔkyerɛ mu sɛ sɛsia yi no yɛ economy na yɛkita mu no ɛsɛ yɛde yɛahoɔden ne yɛni nyinaa ekosi mfididwuma ɛso yɛnya mfididwuma bebree a ɛbɛbie nnwuma ɛbɛma yɛnya nneɛma a yɛdwadeɛ na yɛbɛnya no bɛdɔɔso a ɛbɛma yɛde bi akɔ amanɔne akɔ akɔtɔn ɛba saa yɛyɛ ahoɔden a yɛde to aborɔfo nneɛma a yɛkraba no yɛbɛdane no yɛyɛ mu no yɛde yɛ nneɛma bɛkɔ akɔtɔn na yɛnya amanɔne sika ɛde aba abɛyɛ yɛman ɛyie ɛno so yɛ nsɛm baako a ɔkaayɛ ɛna ɔbɛka the almighty 24-hour economy ɔsɛ 24-hour economy no ɔmo de ba botaeɛ no ane sɛ ankorankora nnwuma wa wo de ho bɛkɔ akɔhyɛ 24-hour economy no mu no yɛbɛma wo nneɛma bi nneɛma no bi a yɛde bɛma sɛ bere bi yɛma wo ntua toɔ ɛwɔ dwumadie bi ɛho afei wa wobɛtumi adwuma nso a wobɛtumi aka sɛ mefa adwumayɛfoɔ ɛyɛ ebi a ebi mmra nopa ebi mmra wia na ebi no mmra nadwo adwuma bi a wobɛba bɛkyerɛ wudin sɛ wopɛ sɛ woyɛ saa na ɛnam so bɛma wapɛ nnwuma ma Ghanafoɔ ayɛ no ɛyɛ ade a ɛno nso no ɔmampani sɛ aban no wɔ nhyehyɛeɛ sononko a wɔn de ɛbɛbrɛw ana yɛde bɛma wo na wo nso dwumadie ɛbɛtu mpɔn nara ɔkasa no yɛhunu sɛ ahemfo no ɛmma ahemafo no kɔɔyɛ ahemfo no bi nso ɛkɔɔyɛ a wɔn nso enie ɛwɔ ha ɛnom ɔsan ka ebio sɛ ɔman Ghana ɛwɔ sɛ baabi a yɛduri yɛnya nisuade hunu kɛseɛ yɛnya nisuade hunu papa ɛde ɛma yɛn ho ɔsɛ ɔman Ghana ma yɛnyɛ ntom sɛ yɛ economy ahokyere wɔ mu no yɛde saa na yɛteɛ Ghana deɛ saa na yɛteɛ ɔsɛ daabi ka asɛm papa fama wo ho na ɛno na ɛbɛba mu ama wo ɛfiri sɛ words are powerful into ɔno no deɛ ɔnye ntom sɛ Ghana deɛ yɛ economy no ɛsɛ sɛ ahokyere bam ɔsɛ ɔnye ntom wɔsɛ yɛ ka asɛm papa sɛ ɛbɛyɛ yie na ɛbɛyɛ yie nso ampa afei wɔsɛ ɛnsɛ sɛ yɛgye tom sɛ
Ghana economy there yenkwe yenim da ne yete a na yete yenye ne yebetumi bia o se ya bamubuo kasa ono onye na de 90.7 FM onye entom se saa na yesa efi na ekoi ye nema ye wie no ena omampen ene ena dialogue no ebeba wie 2 days ene omu wie a ne omu kan ne nora ne a omu beka ne ne ene ombeye bibia efe no high panel discussion eno ye aban mu mpanifo atoto wuro ya ye so wo ma bodi sem tu adonko no wo mo na no betena pono ho esu ya adwene na ni nyina omu wie a ne a omu kan ne nora ne akuaku ni nyina kan ye no ya ba be sone so na ya boni nyina tofa a oboni be kan se communicate no na fi ye de aba be to Ghana fo anim ye ko economic forum no asama ye kan ye number 1 ne a yesusu se ye nyenie number 2 de ye nyenie number 3 de ye nyenie o me de nyina be ba be to ye nim ye hwe mo bo se so omo de sa communicate no ba bonten ena efi o chena e kro no erade ye yadoma eno nso ye be ba be chirechire mu e wo ha e de amamo e wo ho enuje enra ne sha ase o mbe wie no o mampani mahama se ono de ojetum se adwuma ya o ye Ghana fo ene de o mampani enra e wo economic forum na ase no o ka ye cultural troops na o mkojeje participants na ni no ebi enie nye no nko nipa ye call hono ebi enie it was a colorful program so what do you need come Facebook Sompa 90.7 na wa join yen eba YouTube na your Sompa TV na afa Telegram na WhatsApp no ye 0598 994 o asembisa o bi kankan ho obi bi kire wadwen a ni nyina join us. Let's get interactive. Adea Akye Abia Kwame ensam no eni. Okay, nananti ye sua bibia free mu. Sure. In fact, omampani say obaye no. In fact, on my mpo no. Na ohun say oman sika 7 year. Yes, oye omampani, wabedi omampani da. Nti enye nwanwa, obeti mehu. Your rankings our Parliament House. Ombetime brifu no. Right. Enti say na onim dada kra ansa obey president biemu a enye me nwanwa. Nana omo kire say sa dialogue yi faso ewu pa na say 90.7 FM. Yem tutu sika ajeje mu yenye sika basabasa. Na we na oye no ono de o se ne botaye ne say ombe kwan en faso ye sika sem begina. Ne sika sem no yen tutu no basabasa sere maka no. Nanka be yi a I say ono kra okọ no obi obeba say NDC beto aso in 8 years ana 4 years aka ho na 8 years ana aban besesa no ni obeba bia no obehwe nhihye we a omo ye no mato aso ni esika sama koye na me ni umie no nyina ya we wo Ghana ha say if you roll time besi ne hwe kwan a Ghana de bia na we sa we de we de metaka ye waste omampani nkasa no kan bibiom o si waste isika no ekosa niema ehu hia enyunugu isika se bu nyunugu ye wo niema nkitin tu akom te se de dialogue yi o matena se o ye no ye ni a eba ma sa waste no sika na enyunugu no nyina no etu atwa na me ne o mo ye adwen so mbe sa adwuma we o chena se o mu wie a omuwie na ochina ye be ba na ya ba be communicate no yes ensem a e free yes forum no mu ba ye de ni nyina be ba na nra picture say do to so no Paul Akwa yes sir omampani dada kofo no na ye ne governor ona no ye governor of Ghana KK Sapon GMPC kofo time sure akufo at time osabedi 8 years enra no ho we kire say enye sebi NDC fo nko a party fo no CPP man bi ono so no ho ene ade o maka mo bom na eya de papa eno na Kwame hona ereda me di we ato so sa brofo we intra consensus yes eno ha na ye me ya no based on your work and nyina ye tie so MPP for ana minority na nko sa forum we no eye me ya na omo kire say ya invite wo mo say you invite omo de Kwame then I say you blame the organizers of the program but me so make I say State of the Nation address no President Mahama
invite obia through the address no part of the address no okasa no okan say ye ba be ye economic forum no ntino interim no wa invite obia but say they are can officially almost o man invite was say nka planning committee no e hwe no invite ni ntia make us say adwuma te say they are kan ye no o man pani mahama e be lay a foundation no e dey amaye ye economic challenges no nyina ni NDC be ye ne mrebi atwam ni MPP be ye ne mrebi atwam ye ne nyina eto form na ye nyina yes CP efi na ekọ pillar we so na ye to ban no asie now omako and this MPP for omako bi no nyina no ye beka say currently no omunye decision makers e wo MPP mu now and this MPP minority no senkomo kan forum we ehua it means to say communicate bia ye nyina ye de beba bonten no e beba be ye blueprint e beba be ye agina so a ensen na hobia ye gina so e de atoto omansikasem akoye nim now enkoye NDC na ye ntino but say ya and people minority no anko bie no right from the word go send this if you could not idea we be better at the ball nanantem kra you better at the ball enti nanka wenti nanka meme pese nka people minority no kobi nani on be kan no e be ye binding ama ye nyina enti say daachi o mampani mahama free ho na say MPP na bebo send this na beto aso yehu se yesika semu ana yeko ye besia bo se ne ye defa wei se ne ye defa nanka yenya fapem e de ya nan agina so but now and this MPP minority na anko no say yes ya amfre wo mo de a we blame the organizers but ye fro mo no mo so anko a they have done this country a great disservice omamwa omankana if you say yes, me one PP, I disagree with you. Me one this, I disagree with you. Banka ha, omo ko forum we ya. Nka niema bia omo disagree with. Omo ma criticize. Ni nyina wo ho ama NDC. A wote akonya sese no. Wetimi afa bibia firim so. Oh, okay. E bia ye dwen fa benkum. Mo so mo dwen fa nifa. Okay. Chenwo de no bra yes yen twe de no bra na yen nyina ye magina mfini na yen work within the middle line no na yen ko yenim yen tumi anye ndi adwuma because of time internet the last one am the AC no ne am hwe animu anumre afri communicate no say me hwe two things na me hwe no ba ko e na maka no say enye late nka omo mfre MPP for oh say they are late because by now yeah kase I know say forum no because enra fosu kwache mehwe the statement be say ono no onya we so ya we dia ene obe check it okay obe check it well it is better than never so MPP for say you invite your minority say you invite your mo dia also onya we na so ya we say also onya we nti obe check no wa hwe odo kra no say ha no say no kra say o ma invite minority ni dia entwa yi ono akan na emom no obe check no wa hwe okay so o check ya na say true say ya invite o mo a wo de o mo invite o mo say nipa ba akokra na betimi aba no be make a contribution a ye nyina we own the project together into o chena bi no NDC ni hokra na say MPP ne be ba ensam na ye kan ye no ye Ghana fo nyina a summary of Ghana fo nyina ya dwene no ye betumi de aye adwuma ba me hwe two things e wa ha me hwe communicate na be ba no me hwe strategy a omode be ma aban no efa revenue mobilization eno ade ba ko a politicians no dey di Ghana for hwamo property tax and a property rate yenti aneje aye Ghana politicians na the MPP na ndise nyina no when you go to Ghana baby a properties akese wa ye betumi age sika nya sika bebra firi mu na ordinary Ghanaian bi ani ho was our property no bi
the political class no omo na baby say East Legon baby to say Trasaco be ene ne keka ho no airport ene ne keka ho no ordinary Ghanaian na ono odi dokono ba ko ansa na wada no oni property wo ho the politicians and the political class no omo na wo properties wo ho therefore omo den MPP na ndisi nyina say ombema property tax no aye aduma say yetumi ma yani kɔ ho a eno nko ampo sika yebenya firimu in a year no ebedoso a chance ye call IMF inti omuma aban no revenue generation strategy a ebe guide GRA ama GRA for and to mobilize enough of taxes na kakra na bosomi bi omote ye no omunsusu overburden yen na yeso ye ho hen han ye kakra number 2 amedisi was say forum no recommend say ade bia ye beye was say a pass through government no aban sikasem enhwehweye eno simply na e kire ne say ade bia wo beye no was say wo budget oh okay enti ade bia ye beye no was say the budget to ho say say ye kosi suku dan we na say any budget a no go area ye ntumi nye okay say ya anya ne sa ye de yen sabeke kan ne ma yenkosi we nsi ha ye nyesika ye be kwa kotua sa strategy na omudi bu man no eno na area na amaka beto ye so because bia yakoto cement 10 bags e de akoto foundation ye ntumi antoa so a ebe wie no ebe ba beja ye ka ye de kakra nso akwa wura mu no na akohye se ya fa contractor ka ya fa contractor wo ye sa adwuma na contractor no de ye ka ye pe ye mpe e twase etwa contractor na ka ndi e se ye hwe se bibi on be ye bia be fa gift mess emu ndi e se e fa gift mess no emu a no ma hwe ehun se ade we amokoye ne budget ne revenue source ye den say ye nye clear e wo say ye jai okay ya anya ne sa ye be ba be broka na guma na afi ye ko ye ba bi dey duma time no me kitwa bi na brother Fred bebem procurement ayene say okan hwasem okan procurement hwasem say procurement be ye was and say ye norm e was say procurement no okay and was a procurement must be the real exception rather than the norm. Yes. In the ahano say bia yenko dijama aban yenko to aban nemabi yenko ma aban contract yenko yewe or say e hona nkofo wia o man enu di na matwe wadwen abahano e hona nkofo wia aban do say ono bai yirimu say be ya Adea ebe fa say answer na obefa procurement process no na pie no na what fifre kakra enti ense say ye man ye no say me hera me pe bibie dia na ya obi be say ya pass corners nipa mienu me ense na ya ka yeti apam na ye dia for procurement no mu enti no na ye dia form ye wia na ye dem sika fodu na ya kwa akodi oba na ubisa nipa no question na ona mra kwan so na ye nti oye ne hwe a enye ye nti what say no obeba ba yiri mama na ye real instead say ebe ye no municipal assembly district assembly niema ekoso sa procurement issue ho enyansem ketwa ti say de wokan ni baba mienu miensan ya na afamu nti no aban na obo ho ka na no ano neko sure agu at the time Domin Kwabenya Sarah Adwasafo Sarah Adwasafo ono na ye procurement officer ewo presidency Akufo Addo aman the first time I think it's the second time and no the first time yes Emma issue be by you say omo koto niema bi e de aba presidency ehun sem bebre ene by ehono nsamoni e koso sika sem e koso abem eho nanam nti president mama say o man me ye norm ti say first no no an say ane de afam yo ne ko na ban boka no on hwe ho yi papa this is assembly municipal assembly
your friend say came here name me any hwan sika nwunu fa saa area no on hwe hoyi never boa ma guys give me na me kan ye no full meaning ye government integrated financial management system. Okay. Kwan ya ye fa so a aban adwuma yem aban offices no ye spend sika ana ye tue sika minister of assemblies no all over Ghana omo ya aware of this. Okay. Sa government system no be do baby a ye bypass system no na ya ye enema bi no. Okay. Mati me da say brother aduma me da say I think say nana ya dey fa ayo ya fa na one thing is Sompa FM we anything ka ye no ba bia kokoye no nko a these things we have to decentralize it. Okay, with NDC omu lose abruptly 2016 elections. Omu we no omu take committee. Fortunately for them no mutumi nya wona na omu ye astute. Omu no enye ye ya defense o. The late Professor Kwesi Botwe and ye chairman of the committee omu te here. And omo gada ni ma de bro wisely omulusu amano omulusu 2016 yeah omo committee no wisely omo afọmọ yi na ma meto abonten and they did so well go Ghana hanu a lot of people bebre na nipa ni chusiri o kana bibi ani nti omo afọmọ yi na nto abonten na enne kwan ba so mo ni election na abo omo pa nti e indication says ye ya ade a ni si eja the remote wona owe chiri no eni si eja omo wom yeah nti ade we say no president mama e o say the first time so open year media makers on go decentralize this time no na am for the ba obekọ nti ye bekọ awie na nke de ni nyina ba o wi ayi levy ade ma o ha ba ho no say am for suggest say nke be ya nka finance minister den nka onye forum o implement ade ni wie nipa mu yanko amanfo fa question e bi kura no wanya idea kura ye better than the okura person ye no wanye o implement we no call rounds no o call rounds 90.7 FM na ye no me na me feed them metro o ma ya de na we na regional minister then Kwesi Design o ba radio so ade no ma ya we na fa na oba cheche amanfo adwa we no afa no oba cheche aye late no man am takwa de we say no e very good ipa woni de dia ma make san po akwa Poako has been in this nation since Omapanyi go free so this say that's what an enka but this forum the ones what an enka inti sad we say na afford the opportunity ma wona na now we look at brilliant here o ma say here senke ba Nkoranza ha ana bunu isia na be na inviting anka sad we nyina anko de kan ho anka be ma ban no ne we bre ni abaso anka be boa pa inti mimi ya se ne ma say decentralize to be a regions no nyina no papa ya o ye national best farmer ya o Nkoranza owo powerful ideas or kind of way. Maybe a side program for plan. Oh, nya kwan ko. By your ba around and you inviting or beba into your beggar dairy about to rock the finest. I de baye adwuma memedian one. Intinga at least nya cry. Yonko 16 regions no. Regional base. You invite a month for no mbra no nya party sem near to maba. To mo church ideas now be duru so no near onebu on ma what ya documenting near ma ebe boa Ghana ye solution ya ye wo nkrofo ye wo expect ye wo ha bibie be bia yenim. Said the ono aka say ya na ekoto amanim. One, banking a year I never supported it. Clean up was the no. I didn't support it, especially Dr. Indium. No matter the way biano na minim say enka yebetia for so many technical ways are aban ne bebem achichi nse gu na chi internally a force no amana the right thing na ono aso save customers no mo savings no na e osenka wo ye ba se egu omo de now your banking center Adwumawura Nigerians na take over our banking sector. Most of the banks are Ghana in Nigerians. And none of them are not Ghana did that money laundering. I would only money laundering. Better than you did that because a foreign banks in India or more under this within Nigeria for almost some more do. Because of one nation in the home see money. It's all no more yard and I fast to make care for home. But see why banks no more compete here in terms of year to 2 year me no ebe bo ma do mo to be hu omu deals no mo ye na brother edrubre bi 2016 me kai pa UT Bank yes na omu di sika komo omu a yes omu de kwa sika na ma no beji from the kwa na ma no beji foforo bank bi ti say papa ko sindum de ya okay edrubre bi ne sika na ye de ma no kwa na de ya de foforo edrubre bi no governor 2016 on kwa be ka say banks na adwuma no mo ye no
enso ani enti wonim say can bank or Ghana commercial bank I can't talk about it. Would they check their names? Oh, we are quite omudin koye ehun ehwemu. Dina ohun sa na nyese de yete na 90.7 FM. NIB, ADB, sanki ejina mu ya kan we mu de nki gu omu nyina che. Omu nyina de bia ba oba wote room on ye beton. Ni nyina ho. So bank na make chen say ko betia compare omu amoma the right and bro no so shem. Because right now there are no protecting nipa no fans no ho siska ni nko ayi and obetimi aye said be ye nye ska me nye sa na ebu amanfo aba mo se o mehye ne ma because at a point no on say Ghana as a nation oba o si kasem de na asi ye na president mama kan ya ton anaye ene oba ye forum say ene niam ebe ye be sikasem na gina yiye no enti business bia no dru point bia otimi yafum so edu point bia o nyafum so but na eniam nko yiye economy no the way I see internal say ye 10 banks no 10 banks no obi say atu esien ya okoda mu oh no they are a different case altogether but your others you are yes your others you are others you are can buy on say CBG ni ya CBG no na dia na ye or say Pakos no doctor before ne ba na ya na on the buy they what teachman na what teachman my CBG on say kwan Unibank on kwan fa so o mo ye ya on ba be wura mu e be ye CBG so what say the technicalities you know say process na president America no na MPP for fantastic ideas but implementation had problems and no dey do how nyina ba ye intermediate me say yi o ma free mama for won aba kofi ayi oyeyi ono na te band no abani betim na tenasi aka masa e say o percentage o me 2% ya take over we want to do it to the point a worker any niema be nyina betumi aye so wo ye na wotumi gina wo na so bi wa they can give you the biggest share abrochi nya sa na mo ye no ma unhu say anwuma akese ni nyina to bi won ma individual you be ko baba ni ti bam e be ko one employ man for tana we no ya save we no other workers no mo so mo me adwuma no mo depend on kra dosun ebi o me individual savings na oye amanfo depend on you but obu oye bank adwuma on na breadwinner it we in the front so there's a problem it kebetimi aye in a way ya and kebe save obi a no mo so ehwe omo musika wo mu no customers any workers no yes now workers no I think it's almost is about 3,000 but now amanfo musika wo mu a mo be hwere musika na 4 million plus 4 million plus but the year you know crowd bruce can the year na bruce can both customers and workers no o market you near the cafe e be na sa figure no obi anya bi mu say 21 million e bi mu say 9 million abro na mentimi process President Mama, me nim say obetimi issue on licenses mo masan ba. Oh yes, say no. Issues wo ho bebre. Issues wo ho ntia so resolve ni nyina. Say nti na wa ba ye panyin. 90.7 FM. Issues dia na me ni oba ye. Then ade ba kwa. Chief Imam so be ntie ni ntie. Ade ba kwa me say President Mama ha we omo ye nyina niema 2 Ghana niema 2 agriculture and technology. Say the nana kan no. Property tax ni ade. Dey me hu ni say tax ye taxing system na to la bi de niema hye nipa kon dodo GR for ye mo target do time bi pragia for kro mutimi yire omo watachiman atay we yire omo no street so no omo ye yire omo too much ye betia fine we be ya ho adwumawura betia ha se atua o tax 1 cedi by the close of the year no na wo tua wie sa implementation strategy na Ghana say ye like say ye on they say yi Dr. Baomia and MPP I never come here health insurance renewal no aye so easy aye dia masad na because onim o man ye nyina enye pe ena nipa kakra bi ena mo from elect no o man nya o mo say tam majority of the people nyina ye wona eye wona hassles omo go through eniema mu no omo de aye it was a market for no omo nyeska pa omo de 1 cedi but no omo nyeska it is that kind of idea ne o see de ko ne treme ba down agriculture Ghana ni on onya di diwie no onya me ya niema e koso niema bebere ho no ma on fa ho ye ni mmiri ade say Nigeria for any other nation on the opposite to Lamborghini Ghana ni pardon na Lamborghini they have the money but no ye tie Sompa say ne nkrofo ho ato no omo didi kama niema ye gene bi a 2 cities na no pia 50% 50% sa wa wie enti one agriculture technology alongside na aka niema no bebre ntia no menko ho o se ma ya dwene koso
na no president mama kan say me so on clergy no say sa sorry bia ye na adwene say obekọ agriculture mu a obe support no oh me kro kan am say churches no kro ma che ese ba na kra ye churches na dey say feeding nation no na mebo eye I don't know omo ayi no boji bom church no osia mu no omo panyin no gidi wa ya major agriculture ayi pa and o call the o see ya no na papa ya o ya second sa environment now ebe ma manfo do omo ahye sa environment now ebe ma manfo do omo ahye niema emo ma ho ya because ye kan o aduane bo ye den a ena ma manfo feel o come aka na ntimi to ehonu ma na problem ne ba so utimi result o so say ni wi a obenya ayi peace of mind ya sa micro hwan na ka ba se come dia manfo na wo yeska ho adwuma kra de wo ye no monte wan yo beba ho so say Dr. Nkoranza mo de no ma yiwu na wo kra na hu ye etebe de ade ba kwa me ye yi da no one the next thing is supervision sa aura for no only o mun free aura for no form supervision because one ye ntwe ma issue ni nsi ni akoti kuo so o mun ko hwem sika ne ebedi a ye de awie wo ye kra wayo media de ne kosi ya e won na mboyi eti now no ye free sa ye twen amoma ye ne achi omo no enko obi a ye ma ne nye eti dom level say ene sa mate febu no omo ya ade pa omo ye obi a so ko hu ade a enya Adwumawura oba be ka kire o nti one thing is say right now no omo supervision hia no na every bit of thing be amount for call rounds omo yes amount for ye adwuma nyesa said you okay nana boy give me so said then obo hwan ni nyina be atwote when there is no strong supervision e woni pa omo ye ya afi so no last one political will no ye be kikan ya suggest idea no but our political ones will be implemented or commitment is obe cohesion and crofo nipo no mu ye adwuma ma omo de sa ne ma we ye adwuma enti ye nkonkwa yes ye kwakoye e na kasa no so abeli se kasa ne ya doso now no we are down the drain we are down wine we are down aban bi obo ka bi abo no kro obe free so kra first was say yawe nam no akado pe bo president mama na ne kan ye president Kufuor about be kan the same thing owie ye on so ye kan the same thing sa ne ma ne fa nto let's put some ene ma ne ya kan fa nyadwuma na sa nwuma pa na e ba anya okra na abeka Ghana fa na be hu se afedi oman no ye hwan ha na ne ma kɔ nanim na ne ma ne be oho no be hu dia abadada na de oyeye ene de ye wo so ye ba ne kan mu no esi a wo kan ya say economic financial crisis wa ma specifics bi ya e wo hefa de e fa na wo ye nim no aso ka na flat ba wo ye adwuma no na ne me ko ya Ghana for ya nka se be hu so far president mama ne ma biro ye me to media I really love it all right structure see this one no kwakla this wo betin ya ne ma be biro na na ka no ye he ko fa so be cement na se oni wa eno ko ye betin ato aso all right me da say brother Philip now what in nka no enti sabre bra so say chief imam enso etenase na ye di etoa enkomo no so ene ye behwe Hajj village na fe enche am say nene 3 days ya na almost start fasting and so hon komo kakra e wo ha na 21st clinic the sciatica expert 90.7 FM enes se wo ya Arabia na we china wo de akoba bi bebri for ni chire 21st clinic no mo wo enkanka sciatica no oto ase ho ye wo ya sa fa okotodwe o sre ene wo besi wo nan form ho no na che se wanya sciatica no fa oni kire 21st clinic san se honko a na omo sa yare afa no sciatica wi ase ba bia wagidin eyi stroke susu na wo bia diabetes wo pressure wuti ya wo ya yare wa horo bebre eno ena esese wo do ani kire 21st clinic na obo na osan yare 15 branches e wo Ghana ha nyina Techiman takwa de Kofodua Kumase Nkran Bodi Sehwi bebia ukoha wo se oba 21st clinic no mbehwe wo Nkoranza ha dia ombe children's park Presby Bank no eneni di anim hwepe free number bebia wo bia ofra ombe peke no ma direct o bebia wo no no ma kire na wako 0540311311 0540311311 omo na so ya sen de ade akye bia yi ebrewo sabre die chief imam atenase salam alaykum wa alaykum salam ya na apomti san nyamela dom divine selection de bia kan ye okay de nyamiase abujanfo ene ye behwe nsem mienu enche bia na akiriwa kronkron ana se fasting eye
nkramofo no omo ehye ase nti ene ye behwe ho nkomo kakra na afi Hajj village ho nsem bibiri na aba nti mfaso wo so ne boa bebo nkan ye tie Sompa Mecca na sa Hajj village bebo mo ewo oma continue ho nso nkomo wo ha ye bedi. All right mama me sha sem free mo fasting no say na ya na isitie ye di kan me chia ye tie fo nyinara isole enebra ye koto so twide mpo yankopon sem obia nsan kan ya ohwehwe na enye papa so mfama no actually we are the asum bia Islam som ye gina enema num bi so ne ma ye kase onipa bi ye kremoni nti ye friend the 5 pillars of Islam arkan hams aye butaye enum bia ekabom na emakramoni eye kremoni mapa ba ko ne se obeje di se nyankopon bia 90.7 FM ba ko pen woni obiale se kamisle o shey ene obiani ho woni ne se na obiani ho soso a oboa no woni djumadie ma ansana na djumadie ayem ahyema bibi ti se ka enyama bebre na keka bom e maka etimi ye adwuma nti se ka si wona se engine dem a enye ka ena engine dem na engine kra oil ni mu a ka no ntimi ye adwuma nyankopon de wonte sa o se woni de oye nyame a bibia nka no ho no nyo no obia so na ye na adwuma no oye na adwuma so obia ohia mo obia ngi se kramoni wunya sa agidie no na afi o ikam sala na wo be ye salam prenum dakro na wo be yi zaka ntuzo dudu wo som Ramadan wo be ye sa akiriwia ye wo mi wo hajil bait na nyame ma musika wa komaka na chese wa wie mudie wo kramom emu baako sa pillars num mu baako na no memenda ye shaasi ti eno na ye Ramadan no nti eno eye adeduasa na ekon na ye ekon ye di free anopa ya na binum kasa nkramofo o chiwia no 6 to 6 da bi enye 6 to 6 sa eye be 4:45 to be 6:30 nti ye started be 4:45 anopa ansana fajar na eye be nunum asore no nti temo ye betiam se Allahu akbar himadi a chia na nkramofo be sora koya asore no wa he chiwia na se dada ansana okoye sa asom no nti enye 6 to 6 6 de bona wudi de anka wo se wachiri wi ankra be 2 hours kura na wo ebinum hya ase be 2 hours kura na wo afina na wo be hya ase enye 6 to 6 eye be 4:45 to 6:30 awiana tokura no sabra no na achiri wi ano eno na eguso a ye sisi ai na shira ni atom ena yankopon edemaye wo se كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وسمدي اشريانا ماما وسمدي كادما ادي كان فونو نيامو منا مدي كان دي اشريا ماما اشريانا مدي ما كوم شفونو انا شير و مودين eno na ema omusuro mimi nyame ene na ma omugidie ni CP ene na ma wo mo ensenche ne a wo ye mi nyame meta wo mo chimo obutimi ye enu na ma adikanfo ni di nkunim enu na ma Yesu Kristo bonsam antimi no wo se ya achiriwia no a o fast 40 days and 40 nights and sana wo timi agina obonsam ne test ne nsohwe na no nti achiriwia no ya de a eyema gidie ni pa to se me de amamo se de me de ma adikanfo no la alakum ta se de mu benyanyam suro obi wa betuma batanya achiriwia ono komune ne da wo soro no pa no o dakata so no na ya ye ni tin bibia nti o sori shawa ya wa betena ni tin ho onum tin wie ya wo kwa adwuma awia 12 o'clock going so o call lunch ana obekọ na oni office ese manager wo here so o call lunch o free lunch ba nyimira o beba ya ye na duane around by 5 o'clock ya de wadidi ko be ya nyimira be so o koda no kra wa 18 kakra bi ana wo de ayibi aka na no ansa na wo koda ti kom kra no oni ma de kro senya achiriwia obi ni kom na yehu mobo because enipa nye nyame adwuma bi a wo ye bia ye nyame adwuma wo ye manipa nti yankopɔ pese
still a ye nipa ho do nya nipa ho tema na yetibi ye papa edima nipa eno ti na yakopon edi akyiriwia no ma okay nti say obi wo how mu a na say o ka say wo ye me gra na minim say o say 4 how much 4 to 630 minim say 6 to 6 na 6 dey say na dey achia ama na we ni 6 to 6 e be dey 6 to 6 dey say na dey achia ni dey say na wo ye ene na nya akyiriwia 6 how much 4 na how much 430 at least 430 445 no wo be didi anu didi awie wo di bibi be ka wanu wo be num nsu anu ma wie aha anya be 5 o'clock kra 5 then 5 dey say ne ye sala ene dey not am chom kra not am chom kra sa bra ne dey 5 o'clock dey num nsu didi dey wa se wa chiriwia nti anya 6 to 6 say ya na man for kan no ene dudu na plan ye sorry humadi akye no wow nti ebinum kura story be nu ebinum kura be for something ya make kura no na wa wie bibia obi story be 3 o'clock ne na duane nti be 3:30 na wo didi awia num zu aye bibia awia twitwi ne se eno ano no oh okay nti na me ka say ebia obinum wo ho bia ni pese wo ye pa ba de bia how kakra wo no so ne yem o osa oh yare nkiti bi wo no but o pese wo ye pa na bia o start say 4 yi how much 4 with the 4 on the starting kama now we be wie be 3 and 4 and so okay Quran na make it clear was wa in kana marida 90.7 FM na yam le hora was so bi wo ho na so o yare a won tia pa akyiriwia no enye nhye de ma no even crowd continue crowd no be kan ho so obi wo ho na wo tu kwan hwia wo continue mo problem kakra bi wo mu bebi duru bebi crowd bebi a obenu nso bebi a obenya bibi crowd di no tema bebi a obenya bibi adi ne sabra nso na akyiriwia li giram wo betwam ho so na abekwa koduru bebi akyiriwia no bekwa wie nso a unya bebi a bibi a obedi nti wo se obi a wo tu kwan kra no omfa akyiriwia no to kopim so obetu kwan na abafie no wo hu sesese de ba settle akyiriwia dodo na wo gya no wo mu no egu akyiriwia obeyashim ade de obeyashim ana obi a wo yare say in fact me sora no pe kra even say wo say yare ni bi wo ho a chronic bi so nya chronic obeti ma ye but nke duru be 3 ho ba bia nke obreki anka be bo da bi ana de ye breki ni sa say yare anyakopon se fato yare bi hawa o se fato say chronic disease o ma akwanya se fato okra akyiriwia no nka ho kra nti wo ye no breaking fifin wo ba bia ne de ye kola na ye wo musa akola keto a otse be onye onduru ne se onduru se balik tie se onduru ni yintanso no ya akola be 8 years 9 years akola be 10 years onu no sa akola no na ya na so wo de ani de timi mo start anopa no ya sore ye didi no be didi because ye nyane ne ye aduane ne ye akola ni na be nyane nti o mu be didi bi sa na ya se wo nya akyiriwa wo yom so ye be nti o ya o didi bi no start ya nti o go no awa duru ba bi ahu za akwa fifle no na za me bakuma bi o so be ya akyiriwa ni be didi bi ya fe de eko be ya 11 to 12 o ta ko nyam no mu ne ma mi bizanza alaja ale ubedidi ala wo se han ya ma na duani die wo te wo se mama akyiriwa se enya kura o se akyiriwa se enya kura nti nkola na ye di wo mo yesa o duru wo se ye wo 12 no ajan de wo 12 no ba bi agi wo se kina wo san ye kopim 12 wa ye wine sina wanti man ye crowd da obetima ye no kopim 12 wa ye wan ene de dada nkola no enye nhye ma wo mo ene obi a how bi wo so sa no enye nhye de ma wo na mom se o chronic na se ene de o exempted from fasting crowd wo de wo nye bi crowd na mom se obi wo na bibi kakra wo ni nsema ya se fidi atito amemri skin bo ohiani bi akohoma okay hiani bi a wo ye akyiriwia no wo de bona akohoma o mbora konhuma etise wa ya akyiriwia 30 days na nti obi a wo yare de na me mani ya akyiriwia even kura no enye chronic disease na ebia na me sorry ye kura no ma hu se me yefunu me bibi ha me pa binan imam kura no ensese me de sayare na ya akyiriwia so hu so hu faw
in fact said them musi basabasano because me ye fasting ya nyankopon si jai men show home 5 force beam en fato ho so ma how be enkoba la kalifina obayashim sa hoto no ba obayashim ye gu akiri ya na obayashim and there so chance from ye gu akiri ya no 1 year ebia 2 days and 3 days obayashim and there kra there wo ya wutimi tetentem and there yan tuom te said ye 30 days dia ye dia ne yan tetentem say ye yare na there na aka so ne there pese me koma fo ntimi fa akiri ya nkodo ntimi me jai dabi yan sa ukoye ne sa dia afa problem pa ne mum say yare na ede wo ye ma wo ja bi to ho dia ene utimi ye chief man we ayen shana wa yajibu ala kulli muslim balig akil ala al-sum wasu wa yajibu ayen shade ma kulli muslim kramuni biya balig wadu ni nyintan so akil na dwunu daho sabi o modam ala al-sum so be ya chiriya sa je ayen shade pa kase yeni hu agrokra se by mistake o sheda se enyen fom so ye hia achiri ya na se de duru ba bi kra bi wo ho a yenye se be ye mpani fo tori be na o yura ya fi ho na ko fanso se bibi sa na fanso no kra enye hwe na mom se wo sheda anu mun so de ene wa fa problem kase pa ene de wa fa problem kase pa akatua no eso dia wo de be tuaka no eso na o kan bi se wo wanye bi na wo hwe hiani a wo wanye bi no wo se kramoni ana kramoni ana obi fufuro kra wo nya kramoni wo so ko ma obi niama obi fufuro wo nya kramoni na wo se kramofo ye achiriwia na wo achede bi de koche wo ma enhira de ma say bia special milum no na ne sichiri bisa chiriwia ne ma bi at least kodu betimi wo kodu bi agoto kodu chiriwia ne duru say be break no ya na amafo kondo do ne ma bi kodu apple deben ne man kitikiti bisa te say amuduro no mo ye bi no to topa duro yimira odi bi amuduro bi no amuduro bi oni nso kana no a ono amuduro bi wadu kodu ondi koko nti wodi bibi saa koche wo mo a nso nshira 90.7 FM ya na wo ka bibi se saa de no yade a nshira de ma wa ankasa nti mu se mu guso amoye na mo bompa wo sre ade bi fi nyame ho saa nti o see the first 10 days no ahumobro nti the first 10 days no wo ye say the first 10 days no sa period we no ahumobro o sre ahumobro afiri tumfo nyame se nyankopon ahumobro ami ahumobro and the second 10 days no eno so boniface se o sre boniface afiri nyankopon wo ya komchen na o sre boniface the last 10 days ni ya hobambo se nyankopon mo ho ban nti sa period no nyina de yempai bonko yempai bonko enya de ese edidi agrokora so be kwa kwotena baabi well betuma kwotena baabi din dia eno nyina so som se on kaka ensembi na on nkotena se wo hwe ne ma bia emfata na on krofo o kotena dia bia so obi betwam bia be ka no ho asem ene de na o achiri ya no o notified nshira na ewo mu ndi we no aya amanfo enya testimony say enokre o ye wi a who say like bibia fufuro aba of course say udi nyamsuro na eya udi nyamsuro na eye no even kura no ebedu stage bi na chiwia no wa who say yes spiritually you have become strong spiritually nti nshira adwuma pa nyankopon se won ode ma komhyefo nyina komhyeni bie ni wa wanye sa fasting komhyeni bie no nyankopon man kwan se the whole year ni woni di sa kopim se ye tie sompa komhyeni bie nyankopon de fasting na man nti odi o ka kire ye Quran se nyamo na mede amamo mede mighty kanfo no ansa na mede be mamo ene na ma omo spiritual omo timi jina nyamimu ekọ awieye eti se sabe
onipa bia no uye adwuma bia na say teacher for na ebe wa teacher training college ayu above the masters na that o kira de but ebe duru baby ne asan de wo mo course asan de wo mo akofa aha but o so akofa mu ba na wo say bonze na de kira na say acheji aha adwuma bia de wo kofa mu ba sa bonze motivation no adwuma sin ne ye no afi ese kosoro said the wade chirete bon say e kosoro said o you nose bon say assistant but when you was you do na we but e duru ba bi no bon say at least nose kura no say nya say ye be ba ye kura o teacher wonye check na the chira kura be gina blackboard sa utum sa de chese na ni ha but ye de ne famu na say oye den osan ba bi wa bon say na de chire na sa for the whole year no na me de o fa community ma wo hu say wo som no kura no sakra ya bro enti finally na ye meko Hajj village no ye nhwe obi ye kristoni wonye Islam wonye nkremuni no de kristoni bere no so sabre ye nkremufo ye no no so obeye bia eno so ye well say achiriwia de say Christopher ye I'm saying Christopher so time when Christopher yeah chiriwia but ono de momo de no e na wo di so I say momo start here no so the mo start onso ye na de well though one Muslim but so far as say one no Christian na nyame de fasting amano no well say obetimi aye obetimi aye say ade bi wo ho a ye wo papa bi wo ho a say de yana meka no eboa wuni padua na wo asetena we mu okay wa asetena we mu no eboa wa ankasa wuni padua no na fasting no kura no say okọ physical sciences crash say and say onipa udidi the whole year wo bra wonya fasting o say oye fasting na onipa dua na mu no kura no edi djuma pa bi ma okay ewo onipa dua no mu edi djuma pa bi doctors no etimi kire so onipa udidi the whole aduane no pa aduane anyimere sa akunya dagina adikina jan fufu adikina fufu da bia afi nyina ye tie sompa o say udi da bi to na oye funto kakra eno kra boa wapomten okay okay mate afi yan Hajj village no kakra na yemi line ntu mama for mrem Hajj village omampani owo akunya so John Dramani mama na OC omse airport company for na AC de ama yunuanum kramofo mo ko Hajj enti Hajj terminal woko airport terminal 1 terminal 2 terminal 3 na sisi ye mo de abeka ho na abandada no in fact akufo ado October na omso ye o madwen so mu sibi but I'm say amaso na aban we buy ya we see ka Hajj village ana Hajj terminal dey importe na mo ye se mo ko abuchira ana mo ko ya ai mo be ye wo no ko semni saa yi na 90.7 FM di amaye no na ya ade a eboy yi pa obi ani ho a me gidi se muslim ni bi ani ho a the 5 pillars of Islam na obi se obi tu ho anom mpa bi na bibi behia asene saade no said na America no yewo so beji ugidie se obeji ze nyame bia ni ho na obeye sala obeye chiriwia obeye zakania da na se obi se o implement bibi di amawo ewo ujumadi wo sala 5 pillars ni mu baako o siesie bibi wo mu di amamo na bibi foforo behia ye asene no enti sa ayina omu si no kwasem na ebeboa muslim for pa because previous years bia etwem ko brebi na makakro na ye bre papa na makakro na ye bre papa ebinum kura timi wu nso timi to bu bi no mo wu ti abasa makokire ho na mo akokire mo ni ba bi afa mo ni ba bi afa kwa mo ba fa so to be airlifted no kura no mo be bre ni bari nyina be sum ho
ɛna ye ebinom kɔ me kai say brother me kɔ haji the first time 2002 or so 2002 na player na the Ghana Airways na ekɔ ɛna e fa 175 as say na hwe nipa over thousands ade na da ye satam no so ye nyina egu airwork lucky say na me de me bra fie wo haye from Accra how do you call that place Ura Accra haye baby ana Nkoranza for car jin ayi wa time for morning dabi animu haya Ura mu no wa transfer mu na Ura Accra na ni fie ho yenya ye tie Sompa na me bra fie wa chimota nti wona na me fiti nti every day bi am sorry feel okọ ewa obakọ ni pe sabo no ai na nyame kra na ma ebinim koye because da mi duru ho na nipa lai pa nipa san ai afede ni hu ho eso obi a wunya visa de afi we wu nko edeben na nipa sam ho na afede ekoduru se ya sala bi na me ko ha ko bisa se mpamcho lai we na omo ko je visa na na sai mi duru na chese police for na soldiers na guideline no so guideline anu aye buti na soldier ni no pia amanfo no won geda on e pia o na chese line asai ye ni esia formula ni bio na me ko form bi mi nimba bi line o ko na me ko form se bi sa na nya wa sel ma feel lem e de se nya asem kwa na me 90.7 FM ko form line bi na ma koto so 3 ana mpisa ga man se chile na la we na eko pe ayi on san la we na eko je bisalom se enya mi ase to oba lo kan 1 2 3 4 5 6 mumuram na mumawuram me hwe ni papa na o masala no na 170 ni LFT ye da no a na minim se ni pa be da e wax no enya asem kitwa sabrizin so jemu a ana bilisa na e be ye asem kese pa Come on, penny. Cut sort for the new Hajj village. Nti anu dey boy papa because they say emma ni kono eye smooth. Mu ko duru ha, mu wo ba bi tena, mu wo ba bi da, mu wo ba bi be ko toilet, mu wo ba bi be dware, mu wo ba bi be bi piara. Elwak so kra hwan na himfa na ko dware. Himfa na toilet asem kra no. Nti wo hwa Sompa FM. Sele obese sino. Be say ne be F papa. We kra na ni e de tent na ayeye no. Ni age papa. Nti you say woko Sompa 90.7 Sompa 90. Facebook da ho aye show dia kire mo amwo YouTube no Sompa TV ye dia toso papa to sadaroma brown mampani kate sword no na kate sword for construction na fe said ye see we na drawings no ebeye no so da ho efe ye pa enti say mo wie kura enti aye papa bibi kura we no kura na ye tent no na ye ho toye because mo be call this year mo be call this time no playing be left me afre wo bia na mo nyina mo ko Hajj village ho mo ko duru ho mo ba bi da wo ba bia mo de mo ne ma bi sisi na mo watutu kwan ebi wo ba bia na ba bi bibidi sa Hajj village no mi ye tie Sompa Nigeria kura na ye omo ye one of the year omo ko Hajj ni adade no me ye hu so omo Hajj ni no omo de no one thing say Nigeria no de omo de no ye say state bia ewo player bia ofa the play emfa say kabra half ha say ye osunwan northern ewo tamale we wa ha omo ko kire so capital omo ko capital do obi anko omo ko ere capital do obi anko mo Lagos state for mo kwa na mo ko Abuja for mo wa Abuja mo na mo ko Abuja okay Lagos state mo nyina mo ko Lagos Oyo state mo tu wo Ibadan Kwara state mo tu wo Ilorin sana omo ye no nti obia tu on capital nti se bunu afo a bunu east ye tu o techibai ahafu omu tu ha bunu omu tu osunwane we nu omu tu ha nti no omu de ne de omu ha omu dada 90.7 FM hwenya na anu ikura ebi tu tamale ya free tamale copy hwan copy voter nyina ye kwa akra enti we no mosque kan ho onse na mosque kan na mosque kan we dia sene wenzi granke no kese pa chinchen
ɛna ayi na nkasa most nka wo dia na wan sikra we kra o de tent here in your mosque kama uko a ube yo sala ho your toilet kama toilet no mo nko sunlight bre bia na ha muduru na o nti enokosem ni we ndi wa boy yie pa o mu si wia nyame pa o mu si wia mesan akobi na makwa mesan akobi na menim say ayi no maka no uko meka once there once na ye wajib and na ye nhye meka ko ye nhye maka ko so wo sika ye nhye wo sika so kramoni bia say ye 5 pillars of Islam nti haji ne ka ho and o say haji ne mani stata ilahi sabila wo nyame aye wadom bia na ana ye nhye de ma wan kwa nyankopo bebisa because aye Quran aya aye haram ye Quran aya asema wo Quran mu wanti wanya aye haram anu ne friend bon har yankra ya na ebinum ka haram wo krabo na chesa asam na wo ye no wo Quran senye na wo ye na ye haram ene wo bisusu wo se hadith komsheni ensusuye no wo ya wo nhira wanya enye bone mo na mom haji de eka yankopon Islam so nhihye ho nti yankopon se wo a meye wadom na momo sika na ho so nko haji mala yankopon bebisa ho and sika no so no say you wo dey hu say we sika na we ni sika na say obetime nya say wo winim say plane ticket akwa na say wo sika na ebi so ko ba fie wo sika wo haji sika na no last year ebi akoba wo be na fie je adum wo sisa sika oh da bi say wo sisin bibia so we nipa na no say a small boy bia ye nua your friend say motor fitay Abacha. Wakwaba. I tell you, one na prepare for one the transportation and everything. Okofro plane automally. Oko last year. Hey, Abacha ko haja. Na wakwa hajaba. Wow. Oh, you small boy. Say won yesikani. But o jidie wo Nyankopom say nya message wo nya haji skana. Say wasi ne fie o won yere ofi say obenya bi agya fie ana wakwaba sikane bi wo ho obetimi de akọ haji. Nse say san ka say me san ko si fie foforo. Na masen si foforo no fasas kan ko haji se o emphasize bi kra wo yirim yemienu wasi fie ama we o hwa problem bi on to be wasi fie asama we 90.7 FM obia wo na juma o ma obia na juma wo ye sika wo ho a wo kwa obetimi de agye o ma di kopim so be kwa aba sika ni bi sada ho o si me sada ya ko si fie di ama han no anu de na ikoye boni ama ba se so de ko haji no so ye so ko ba o sika ye bru o sika ye ebru kunya ko hu haji won kwa ba o bedru Ghana o sika bita sana le ka so ko ba ka ba jaye no wonya sika so ba bi o do mo ma bo wa na go dura tata mo ya no wa yo bota ka se na prepare gum tu baba no wa sika ni o da bi anya o mo bombo na Adea ba ko say some no dey Matthew pa o ko so Ghana ha na ka me nge sika ni na wuti wo wuti ka mi sika e bia no mo ta ma hima I Coco am say last 2 years. Yeah, said never be but last year this year no say yeah, you say some permanent man san ko ba. I say really because I program go to every person ni penny e so. But the only thing I want to say, yeah, na dey na ma ebinum ba na o yes ka fon so obi a okono no o sika. And na hoso o fa ne ma na de ba. Plane no fee no e form because about 50 kilos of near man in charge she nti de be ba toso no and your charge o kakra and ho near man na o baso a yenye duty near ma bia be free o ba bia yenye duty free nti traders no kopa kono near ma obi no ma topa wo de ba Ghana nti o mo de ba na o mo be tone a in fact Adea play and charge na one sign your duty na or sign tongue na oh say one say ba o mi be alona ya na ma ebinum tum so okoba na say ni sika no ashutu kakra because o be fasa ni obinum kura ni o mfa ne ma bi ko bibi ti say rob say oi o mo mfa ni agokra rob Ghana rob hey marafo udi duru ha enya asem keto akra
Arab for now, Omukutan and Tuanabi, Omban woman be say, has a fee, we move you. Because no baby of a kind in eh, it is offered be sa coy, now Oko Tony, now oh Skaka crack on, that's all funny, maybe I can't now the bar. By all means. Now, will be on young criminal, no wait my at Akubi. No, there be the Yama cry. Okay, business. There be business. Macadia cry the Yama sitting on Casamu Yama even Crown Oma, Omaba Bay construction, a beer, you know. 90.7 FM. Infants who run Quantana Quana double gazino. Yeah, churros non Muslims into one horn before. Now, one book records a giant any day Yama Unya Muslim. Yama records a no fat Nkoranza magazine more quino. Sandy no fouls and was about now cooking yan alcohol. The mom so be run Nkoranza Crumudia. Okay, Mati, into Miami, I fell from Remukakra 0548. 0598 sorry 0598 994 994 0598 994 994 and 0502057003 0502057003 and pay ye din komo bebre ye shall say free presentation good for oil I suspended Auditor General Chief Governor Bank of Ghana BOG Governor ama was suspended afi ye hwe economic dialogue hon komo kakra ene MMDCs ye say omguso mo eye vetting ne na ye bunu isia for Nkoranza South Nkoranza of Techiman for yina ye kro for vetting e won kran na sisi yatiesim ayen kremufo akontu Hajj village a mampani o si Adea Mayunuan kremufo eno na eguso ayedi ho nkomo no de ye bobo so na no pe wade chia bia so nyina no obetima frɛ na so de de abeka ho 0502057003 eno ye Vodafone ana Telecel MTN 0598994994 0598994994 obetima frɛ na also de aba na chief yegusu ya kola bia nyama yi international tie sompa Hajj ne ba enye wadwen se wo ba ya obeyi nti na wo ya se me kono ma ba beyi na mom no wo ba wo benye nhira na of course and dey nhira obi bra ma message say enye sika ebetuma ba se awurade mum be hira na mum se wo hia no don say bibia be eno so wo well en American say ahono nhira som na ye kosom ho na che say what completed the 5 pillars of Islam na kwan bia so no otumfo nyame ebe hira nti se odi akomapa ni nyina na ya na ye kan say innamal a'mal biniya o ye dwumade bia akoma na wo de ya ade no odi nyam suro and I will say, okay, Obi Abanti Mfano. Hello, good morning. Hello, good morning, boss. Mini how dini baby afrefi. Pastor Didi asimbrem frefin gongo. Yo, yenti we. Yo adama ma. 90.7 FM. I bilim kwa mode makan sunu ba. Na makan sunu ya mode ba no. Shira ba na wu. Okay. Very important question pa na obisa no. Na wo madwin but I say Sizi if you want to me dance pa nyamishira minia. Chief man a big question na me wo mitimi no nyina na me se na ba me bisa. Nti wiewe no na me bisa. Mekansuo chese obi ko meka na amfa bibia ma ni nsuo die. Se o de ba. Mekansuo no okay, juma edie oba be ya no. Hello, good morning. Good morning. Yeah, minia odini ba bia afefi. Efana Abubakar, me kana frame kwafe. Yo, Abubakar, yenti o. O ya fasting ni bi? Me ya fasting ni bi. Oh, okay. Yanko. Wako meka da? Eh. Te ba jobe? Wako meka da? Mpanye da bi. Na ubeko? Sompa FM. Enye skan kwa de wasa me ko ya force. Okay, yo, ubenye skan nyame be mo. Why? Tipo ima me na chimi kyar pa. Ojo so. Na atamba ko na buza se obu ho no na nam kwambone so ko sisi obi no de ko maka. Ebi se e ba fa e jana o pe ko nya na. Oh, okay.
ɔde ɔnam kwambɔ no so asisi obi na ɔde kɔ Mecca enti no ɛbasa no sinhyira no obenya na nyɛ saa thank you good asipa all right enti obi asisi obi ɛna wanya sika pa na wakɔ Mecca enti obenya sinhyira no ɛna ne question a ɛtɔ bi 0598994994 0598994994 high Sompa yes Sompa wait me afraid now so the aba enti give I last question no I'm say e kan de na wo kan answer collect ni ba mu no say ukọ hɔ a na oba okay yamfa we hello good morning menu ya odini ba bia ofefe Halidu ka se free anama. Ai. Yo, yentio. Abata be mu ga ta ya bi obi u ko na we adure ko na ga u ni adure bi ya na kwa u ba ma ku adure ko ni ni de bi obi abofo ya bi okoba ya no bogwa duro de e parapa. Ana se ko se u ka ba. To was ali. Ah, ora fa. Ali to was Ugaza do ko fast. Dize do enyum no so papa to so mita no mba beto. Yize ye ntonyum. Endi to boas na yini makoma yesre o. Okay. Aha. Na bu ta uni mebi ye na go ko ba. 90.7 FM. Ni bi do wa bo ko na o re ko gwadro. O ko ba ye ne se ni ko ni mo yo bi no a bi ka na. Ya de na enko. Ya ni bi se ni ko ka na. Aha. Chief o say. Se wo ye aduro bi ana wo adwuma bi se aduro na wo kan ho se no wo ye aduro na ko ba o so bi no bi ye pompo aduro abofo okoba ye no nya de tatahwe pa nti se bi a wo ye aduro bi na wo kwa na wo ba bi wo ho ana na wo ba sasa akwana kasa bi azemo Jim so what you say aha enti bia me wo hai ne bia me yen sentwura adwuma yi na me ko hajj beba no bia na ade no me hunu yi ana bia Sompa esa no chiro esa that me sure say bia aduro bi wo ya aduro na okọ ba ma wo aduro no wo powerful na because me bi no abofo no wo mpompa aduro okoba ye no very powerful o de aduro bia kan sesi a okay international say nya adwuma per se but aduro hello good evening sorry good morning yeah me so me kan good evening so kan bi won baja odini ba bi afrefi honorable Suleiman and Ivan yo yenje honorable Namtia gramophone na sana ko enshiro biara Suleiman lo radio no mai ana obetwe ho kakra achese yeah na membo biara baso na membo Sompa phone na baso tie Sompa o se ensem na mo bisani nyina ro ana ndi tifima me kan so nyina no ko tudo na ensem ni nyina ne se o ko du meka hono ma ugidie mpa ebo a obebo no ene kire okay ko obiara na kuma so ade a wo kwa wo srefi otumfo Nyankopon ana o maka no wo mu se o ko na ade e da wa kuma so na obo mpa ya Nyankopon ti ene ro ko Ghana ya nya ba kwasem se e kubi na nsuo ni kuru no so ba ma ni nya gidie fi ho kokko mpa ya ba ya oba obanya nsuo e wo kuru no so na embo e president abaso se wa dwene enkemofo ho ahu se ade we na enkemofo hawa wa di sufre e hye Yakopon se da kuma so ade bia Yakopon entimi ya Ghana fo entimi do we bia se yo Suleiman yeso yeda se pa am say ye the course no be sia ye bre na aso 9:30 abonti ye be yi questions na no 90.7 FM makansuo no a wo kan ho asem makansuo your friend Zamsam ensuo miracle water pie miraculously because ensuo no enye ensuo a ne da ho da maka free tete na ye kwose saba
na aka sɛ maka kuro no nyame hyira no no ama nsuo no nsuo nhyira bam dabi na sa nsuo no na nyɛ nsuo nyame bɔ kan nsuo a wɔde to asase so na nka ho bi na Abraham ba story ai mutwi kakra Abraham ba na Ishmael Nyankopɔn de no ma Abraham sɛ ɔma no nkɔ bia ɔne ne maame ugya wɔn kwan ma wɔn kwan na baabi wɔn kɔ duru yɛ no maka hɔ no na nsuo ni hɔ na afei nsuo no a wɔn de nam no na nsuo no asa na kyerɛ sɛ nsuo no akwadaa no wɔyɛ awu na sukɔm de no nti na maame no wɔhaahae paa na akwadaa no afei de na aduru sɛ akwadaa no wuru na wɔpetere te sɛ deɛ nti ɔpetere no ana otumfo Nyankopɔn ma ne nan na ɔde bobɔ no nsuo pie ne nan na ɔde sisi form no it is in the Bible Bible mu story Bible mu even kura nye Quran mu asɛm story na Bible mu desert nsuo ni baabi abopɔnkwa ye dua bibia wonye ye nti nsuo bia na maka nsuo from Mecca to Medina is over 200 miles cross nsuo bia ka sansuo na no so ya bura enye ensutene ampie se ensutene nti bra na me koma ka first na menim sa ensuo no history no na me se me kɔhwɛ se me kopa na se ensuo no ya bura kakraka na dawo da me ka se ensuo we de na nyame abo ato dada na but na me muslim but na me believe se ensuo no te sa de a nka me doubt se ebe ya akwala no ensuo no anka be me woma but me koye no ensuo no wodan mu sei sanso no wodam yes na o se sili dan na e bibia na abura no wo nsuo no ewo edan entwo aso sei edan cafe so sei nti ewuram si a una okogina wo na nsuo no ye de glass ye se de won fa nsan kobom nti wo mo de glass ye si so nti ye abura kakra bi nti wo kwa na obi asebia ma wana wo dabi wo kwa wo ma le pipe ankasa de zamzam ani de wo mo de ko Madina nyina nsuo a wo mo nom no enso enreda nti na maka se un se tanka bi kwa nya petrol ne gum nsuo ode ko Madina ode ko ada Riyadh ode ko nkronkro no so eno na obi anom omo sili bi omo ye na ade bi bebre ye de supply nti no ye kwa na ye ko so bi de ba ye de den insurance chesa ye se insurance wow gibi na oni maka do wudi bi bai me di bi bai e bi crowd still e bi me da so obi ho ndi aye de adwuma nyina me chese insurance o ti se insurance obi na wo bompa ye bi na wo yisu bia ni nyina no anu mala asofo no bebre no mi yisu no sir I'm telling you omo yisu en omo shedam nipa bi kra kramoni koma ka kofa sanso no bebre no omo de aye den omo ye spirit nso na omo de no insurance na omo shira so de be de wonu ma inshira wom me na me ka kiro very powerful wo bompa ye so wo bompa ye na wo de ye wo mpa bo num bi asira otumfo nyame ade bi anase ebi crowd sira wonim ya de bibi sa insurance a Nyankopɔn hye da hyira so Abraham ba no na ema sansuo no epie Nyankopɔn hyira so nti enhyira enhyira ye umpa nti mostly even crowd Christopher on the crowd musa the friends omo so wonya no bebre sa o kwa omo susu no masa ama wo da bi wa de open abasa na emom se oni mo ko na ayi na be ko ko fo Ghana be 15 ka o betimi de aba sa adan fair no so when you maduru 50 kilos ade akani na obetia anti yes na emuduro no untimi fama nti kakra na adu beba no asofo no bi ma nkrabofo no kɔ omba no de sansuo na brɛ wo mo ai pato de atiso eri say no man no say ayi gas isi so nti untimi nkomo say wodan mu dan no so mu ofo wodan kama dan dan mu kura no na first normal lay pipes wo dan mu wow pipes wo dan mu but say no as pipes no dey about outside because dan mu no ya ni pa chire so dan mu 90 obi awura mu akobu nsuo no bi nti no say o mo yi pipes na free dan mu na o dey about nyam dan na chi nyina say nyina abonti ho nyina obetime abonti ho nyina pipes no wo hosa but the crowd no doso ni on no mo bubu no o dey about outside
Amu bu bia ebu bia no binum di bi binum di bi kutanyamsio ebinum you do ha nyezo ya watama de ko say afe na tam no be say ye wa chiriwem ye wi chiriwia na be busu mi mienu atam na tam na nti e wo bra mu ko a bra na so untimi sanku bim the season ye woni season wo sa won season ho say afe na e be so na mom say enu twam a na wo sika na pese okọ hajj okọ maka na o kohwehwe ho na o ye muslima and Nigeria say teba na o Nigeria say na every ayibia no every Friday bia sika fa no ko akoye fiada also fe o ho ye Saudi Arabia Saudi Arabia okay yan wrap up but obi kan ayi no obi sisi obi any there totally any yesika de komaka and the Quran na aka ho asem opa fashes kan tran ba na de dina fa o ma o to na o de komaka na o de komaka dia emfaso obi ani so enya de obenya hwe bibie ni be firi mama bibie ni we be firi mama on pa ibo bia ni wa yanko betie Quran na aya kan o sisa wo ko na wo desire sisi sika no kwa bra wo bom pa ye se mi wura yanko tie mi wura yanko tie ni nyame asoma soro abofo am ya beka jesu wura wo mpa ya wo boli enti yanko enti na de asisi sika de sika ho tie because o man no e hoti na inshira na okopa enti sika ho tie enti ana fe last one obi say abofo de no not on drew say popa drew say popa drew oh I know there well say na ye kan say akoma na wo de be ko no na mpa ya wo bebo na adea wo ye nsusu no sebe eye adea ebo nipa say pompo ana drew bia nipa be nom na obenya hoto na wo sire nyankopɔ ze na nya mesiro nyame me ye odinsini ma me ye ni nya mesiro tumfo nyankopɔ se obi obeba mo ayaresa obetime nka obeba mo ayaresa de onye nipa oba obeba benya ayarhwe ti tumfo nyame mesiro de me hwehwe ene de aye nia o se ina malama binia ade bia wo ye bia na ye wo akuma wo de ya ade no so far say ade na wo ye nya ade bone na ye ade ebuo nipa ti ade de ebetimi aba se ebetimi aboa no sa kwa no so okay chief yedasi pa yedasi ne ebe san any worship ya min shira na on kam ho na mo adwuma amen all right eti chief imam Osman yeboa ena yatene nka no enen komo no aye de papa dachi bia yeso so haje no yebekobi na yakọ akọhwe ho tie kwa ade yebehu bia nso no yeba be ka ho asem ede akere mu eho hia haj utim say ho fa ye papa but nyu bia nso ne benya sa akonya no akọ we Rastafarian na wan show life here we say ye ma kwan bia ma wanya kwan ede ewuremu so tie ni all right Dr. Bosse me ga just say brother and hey brother nti wo ba na waboabo ho obetua bibi kuma bi na wode wo akwakoto anase wakakotwa scan ba be your screening ahodo bia bi o de ne say Dr. Boba ye no ane say amodro no ko dabi ebinum sa no moye no ono de obehyedo wa e de wa famfidim say scan na say otwa o de say wodo collab o do be ko na wo hu yare ba bi ehye na otimi ama ho aduro enti say hypertension diabetes typhoid enam sanya de kidney no ha wo ba ho wo osa ni nyina no fo ni kire plot number 91 e wo adehyeman Nkoranza ha annex no e wo Holland Beach Junction no so wa free 0249761508 now ne obo akasa ye kodidi na ye kode a na ye perfect kitchen me yenchia afia ewo ho okwa nanim ti ankasa wona ne nkura ne nyina ndi se ye pe fufu adi fufu fie die ne bi ye nkwan papa bi e de mawo ana jollof rice indomie banku plain rice ene jollof rice no se de maka ne nyina bi ewo ho nti okwa o pe bibi de abase a oton bi
say de ano den kakra ne de ano mre ni nyina bi wo ho woyɛ adwuma every Monday to Sunday anopa no twe na watrase duba akwa nwumre no wa close nti dada bia no upeduan papa dia say wo perfect kitchen why junction no so wo techiman no why junction no so ho na wo hye ho 025603191 na woni no edi enkomo afei Emmanuel Remedial Institute wakotro wasibio baby amwa fonichire Emmanuel Remedial Institute ebia afei na so ba betro eno so koho na ne den se teachers o mo kira de ho nyina ya apabene pa o mo nimde eni ntinye mo se afi bia wasi ne beba no na o mo kuta 100% 2% unya 100% on chiro nsan kochiro bi mu a ko Emmanuel Remedial Institute na kochiro na emwawo akumsanduma se won Nkoranza ha ena o mo kira kwan ewo frɛ wo mo 024210 5151 024210 5151 and 0245 050 mum okay Vodafone 050 6381267 050 6381267 omoye general science general arts home econs agric na fe technical nyina courses a omoye oho yichire herbal center sof mame Esther sem na making and they say wo koko na unsa kan Osmond cocoa misha Osmond cocoa misha or Osmond bon heba misha eno so ho na Osmond pan misha nyina yare ahoro a eyewu enti wachinia wonim se eduro bia ni ho mpacho sofu mame Esther yichire heba center for the uduru ho a one time wo de yare no a wo de kokoma wo nyina no ubeja ni nyina gu ho na wafa ho akọ se wuti na ye ya body baby na ye ya usisi afi wo stroke wo kokko ye ya wo osa ni nyina nso de woni ebekire eye Sompa FM adwuma mu ha na obeje aduro no bi na ba ku bi ebo adwuma yichire spiritual criminal masa ebo adwuma ye papa se bia wo aware problem afi usika sem nkoyie ososo dae basa disappointment obi shobo oni so enyawa amanfo how be use spiritual criminal bi na emfa omwa on emfa ntuma papa emfra fre 0246775319 0246775319 na oni omu edinkomo who knows tomorrow ma menchia no na menchia ne nkrofo no mu ye adwuma nyina o se men kan kire wo se eye event decoration bi wenya program bi a obeye na ye ma decorate ho emfa mawo afi ye metwa videos ahoro emfa mawo se eye bi na wo ye na ope loan e de akwakoye obi wo ha ye bafi a o pesika de akoye na obetwa no ho atwa o se bra obema loan na wo de akoye yi no na wo de koye a wo de aba asumdwe mu afi mo ya yefro na mpese mesiesie mu kama ekwan da ho ye beba be siesie sika kuma bi na yeje afi ye wo cars wo ha ye de ma han ye wo ambulance service enso so ye de ma han mo ye ayefro ba be ma uhia eye suit e de ahye ni nyina kwan da ho afi wo di hye bi afiri mu na ope ntare de ahye no e de adeda no asiesie no unse ya na ye wontare special bi ye de dada efunu no opese wo de da wufunu ma na ye fe e ya kono a mo ntare ne kama ho mo de be deda no na waye no so aye krabehwe canopy so mo de bi ma han nkunwa ne nyina e wo ho a ye de ma han intibra na be gibi na so fa ko ye wo ayi a wo hwehwe who knows tomorrow a kira kwan e wo Nkoranza nkwaben opese wo frɛ no a ye 055 27 89376 055278936 and 0249113999 0249113999 and our phase 0246928247 0246928247 who knows tomorrow what's a bra na ni abodi nyina no fabra omu aswe no mfa emma na fakodi udwuma asumdwe mu na san fabra
yɛda wase Nana One collection Nana One say ne ope atare e de akwa yie ope bi e de akwa asore ope bi ahyehye ne fie ne nyina nso de wani e be kire ho o ma mode a mode ko office e wo ho mema mo suit coat yi ne ade bi wo ho afi ope mpaboa kama ahyehye ne nyina no ukọ Nana One obema obi Nana One won tade ne mpaboa bibire ho person customize watare bi a ono na you be ne kama afi jesi person true dingu akiri ne ade a nyina no ekwan nya eda ho ede mawo na wo runabout no ewo Nkoranza ekrodum he ya baby MPP office no no baby a obedu no kofitom gina ho direct traffic no wa 0532663 na mwedi enkomo tabia herbal product tabia enui me ka wonan se usisi na ye wo ya se honam twetwon wonum ato untimi nidi oyo ba bunsa ne ma nkoyi wo white obema wo mpemu yare bi ana okodi mpemu agro no wanya yare a hwehwe tabia no eye djuma papa tabia takum na no ye mema de eno no bebo adwuma wo mpem sa obetima ne obeba na obo uni problem chance wanya dru papa ana wanom ko ba bi etondro ukwa wo se tabia wo de okasa tabia wewi 0243686861 na woni wo mu edi enkomo afei vibrant multimedia vibrant efrefro na vibrant de woni madwuma otimi ye se printing pa na person print ya print ya de eto wa tim say yes na de ne home ene live format printing DTF printing photocopy ne dodo mu bia person ye bia ombe ya ma scanning lamination se posters banners ahoro signboard anafe eno echi no invitation cards ni nyina no ombe ye de amount book binding letterheads na ohia flyers bi na wo ya na business card oko ijoma bro sankase no old market wa o room number 20 and afi 21 freno ewo 0245463216 na ne vibrant for Eddie Enkomo afi Kwabis Educational Complex Kwabis eye school kase a ewo Nkwanza memu ha ene a free crèche ekopim senior high omo edi hudwuma na ne etie ne se Kwabis no wode oba ekohwa wodada to adwene mu omo kire akola yade ama ne dachi abaye dachi pa nti ebe sere sa ofo ni na oba no afi no start school afa ne ko okobi wo ba bi na mo na afa ne ko senior high na ode abatum no anyasem ketwa course su bi it is a general arts business home econs na afi science na o se o hostel ho nti oba no ba yanye ne taku agene sempo a obeda free umpewe na opeden o Techman Road magazine hwa uduru a left fa ho na obokwa kuduru ho free 02488 76028 na one Kwabis for Eddie Enkomo afei St Mark for say yemfa ntomanim se uyo obi a oyare se usisi na ya typhoid mrebomo yare afei wo osa se white oba ubunsa ne man koyi mwachini apa wache awarefo wonko St Mark no momwamo ukọ na pese ye pregnancy tester eno so be ya ma no echi no say ye diabetes ni nyina no ye yare omo hwe omo betwa scan ehu yare kro omo ma no aduru owo new market Desmond abro say nim ho a 0592928786 0592928786 na modi enkomo bi a mo pese modi CC my god na e brother say waba edwaso a kai say open phone ene na accessories phone ene ne ho niema ko CC my god na kokojibi say hands free chargers ahoro type C cables ni nyina ebi wo ho batteries ena wo hwe wo betu akoton eno no yebema kwan na wo betu na akoton obetetu so amount ni obi be kokojibi a obenya bibi kakra e wo ho na wo to no maako nso so a ekwan da wo say protector cables ahoro afi iPhones enene honiema ebi pen drive memory cards Samsung screen ne ekeka ho nyina osan repair phone na se asaya
fabra na onsiesie mfama na oben aduana ba pharmacy one Anglican school no tank kese ne si ono die nim hwepe fre 05544955912 05544955912 na modi enkomom Coco master pa de 3A co capsules enti sa wutie mi na wo yare a ifen Coco nti usisi oje ho anje uyamatim ni na yare bone nti Coco ni se baabi a afifiri wo aduru biara 3A co capsules Coco master pa no hwehwe bi na to oko Dani Heba Misty Heba Apidank ene aduana ba pharmacy asomafo eduaje ena emosifa ebi oho 0546 107 na nkomo bia oho bia no mwetimi edi bojebo fro branadai nipa dodo na na nkwansa podium ha nti se waba beduru na make say opese wo yisika na odi bi atu butum wo send bi di ma obi be kire mobile money ma pepepepepe te se ba bia na wona wo so opese okubi account ana se wo account opese okore draw sika ni bia kwan eda ho yi switch G-Money ana fe zippy enso wo ye agent e wo Nkoranza podium ha for ni kire hoi na sa nhihye nyina no ene no nkwaye owo old market kwan ho dwuma bro san nchen ho a woni NDC office edi enimhwe e wa Dra road 0248 08 9463 0248089463 ena ubo 0 na ubo 5 nkwa 8 now the one etwa to let's just say udemu no afe Divine Winners Company Limited ena almost so efrefrel se we yekuani pa de a mapa na pese we yekuya na ekonanima Vita O5 organic plants ena ose ofrefrel se bra na se we obi a we kokofu rubber adwuma bi na we cashew afi bibi di se beans mako na wo ye afi watermelon bro ene ne keke kan se cashew ni nyina no wonya bia ebeboa wo pa Vita O organic eno na akuafo no yusu nti wo twan den ko na so kokko je wo de ba bi eton agrochemicals bia wo kwa wo de wo se wo hwehwe Vita O na unsabetimi akabi Francis Teria ewubi afa enomega ebi oho na fe ejaseye susu tombi 0243852751 na mudem 21st clinic ono na asoya sen ade achia bia ye de bro da ne da makacho sese sciatica nko ade a mpacho masa no ewo 21st clinic 8 hour unai eye wo ya statifri wo to ase ho sa wo sere ukutu dwe ba besi wo fo pacho wonya sciatica branch bia wo Ghana ko kwa say sciatica anti na mediamba ombehwe kama say stroke no achi no diabetes pressure uti ya wo ya yare ahoro bebre ayentima modin wa hanin na ko 15 branches Ghana na won Nkoranza ha oben Presby Bank no direct opposite oben Children's Park free number we baby a wo bia ye ba direct na branch no oso akọ 0540311311 0540311311 na wafre omo obusanfo nti ha ena yedi wu esi yankopon eye adomo a ochina enso so eye da foforo yene wo ebehia yena nana owo hene asiye pa na fe brother Philip enso so ebaye manager bojibo kan producers no ho audimu akotene ene MCL Papa Toast na de ekoye ya frame Kwame Boateng Adwumawura nyame ya adomo a ochena ye besen hia mame nchia me mame ma Julie e wo breman ma Julie anopen me chia oye pa ena dachi DC wasi yi no ye beko pa enti ye de wasi nyame ya adomo a ochena ye besen hia Sompa FM.